Trish. Tôi cái lần chỉ bữa sáng sen, tao lấy lip pan, áo pan, Cái cái thế, à, Tuo. nên này ngay nhìn tới cái vi công music ấy, các sekin gat, na ba na ngara, ngay chút na sum kumin kolgat, kat fast na met, kasta belena, fast na met. Kulo tamalay Trish from Ken, Washington. Nalan mui pasasil academy piang kulo kaksakin kat ke manake monlash fashion ke pelching. Dalya shu kaksakin in we met na ke walash ko try ke pelching. Ke pelching be kesta ka din taga kulo intaga na ke mo vision ching. Christ in me siya ke met kuluk. Christ in me siya ke met kuluk. Christ died for the ungodly. Christ died for the ungodly. Ito ko kaya pukla Rome. Puk Roman limekor fosin na kesingal si. Christ in me siya ke met kuluk. Rome limekor siya na kesingal si. Ito ka liye si benaflokan ma inakyokye inampeke proelarsha. Me proelan met na kayo si fe na ke wik na fon si ngay pa Christ met lango. Christ the Savior. Christ the Savior. Christ met lango. Na unity si be flop na te okotesik unity magatash ngay. Unity met ke winter quarter pa ngay. Our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. God lar mas lamatal. Yok siya ka din kin na ke siya pa nga ka din wina me flow lan maluti nga. Na unity me tabangan, our God and the Holy Scripture na katlita na which met, laisin met mataga pa are God's Word, Kaslan God. Nila sa maluti siya tagay ke siyam singal ya, for singal tulun ke for si Krishna ke singal tolu na wili oto mo de tolu for singal au singal megor. Katira foundation chingan pa euseme kastan gat pa usikat detala sikat sikat alu na sing na me shipelal it roll on scripture by fact la reveal la who God is and his desire or yok shibagat in galim gela kastan gat magayna utaga kengon lan God one mafela kan sang explain ye kat silash Kaslan kat mungkin ara kata kan lagi kita si mata kan met ke unit met ne luto mo dito lu fosingalon ko akal yang Bible na kay wa uta ko kengon lan kat arshipen luti in kai in actuosye in akateya was na sin met ta met lan kat in she was na ako la fall na ke rep mawo na kayo kaslan gat pa usya maliti na siya pa kai got reproof kasmer gakalan niya pa me actual she got correct got kasmer gafa mo correction na akate ya she was instructions in righteousness she was kaslan gat pa usya Timu kukulan mo naro. Laisin siya may tatagafat mo God's words. Na if nga tli unit singan our God and the Holy Scripture kat nga dang nagkakat singan na God ito doctrines of Trinity singan triune God sig. Our God si fan na in lamatolu Papa wenangon Victoria kat kami our Heavenly Father. Our Heavenly Father. Papa tamarsin ka siya. Pa Victoria. Kastan ka din met. Usye, Holy Scripture nga din kalam na reveal la siya kat siya nga tanay takan na matolo. Lama siya met pa Papa. Lamusya nga. Kaya week nga katanda kaya. Week siya nga katakan na kalay sinakliota na. Mesya nga Christ the Savior. Second person in the triune God. Next week,
Kada ka kalia yuni chemet na kat the Holy Spirit. So ars kat chifan na papa wenangan. Kat fa kangai kadin die trace na kema kat ars ke finan ko saim chinget na. First of all, Jehovah Witness ars met last week adu singa. Kan mo chisha jel dina kat. That's very not good. Na me kasan kadin tagan me luti bang. Ars ben luti doctrines. Malut. Na vingat liet na disconnect si makadash kenge patagay ke scripture taring efo sites ng saptan me gor fosnong do luakalen. Kat disconnect ligi masing efo man kasa iklaman me dapat Jesus Christ nakadesh na malan ka ataligi scripture. Arsh masih kadesh lagi scripture or kat force na ni mising. Ngai sit ba kalan mi mga inan ke proy larso. Sites ng saptan me gor fosnong do luakalen mi mo me Katlan misle. Len sifena ak matalye kobos inman na kayo. Karangan ng manuwos, non-kawos, manuwos, no phone, tainwangin mata. Kalim na Jesus Christ iltako. Ars mata ingin na finan ko sa man kadisla me inkaringen nganuwos non-kawos manuwos kadisla en siaklungan non-kawos kadisla kaslan gata diki maakwaki utaka kya ngonman gat li scripture sa mga read niya luto mo dito li fosingalon ko singalit ko Bible na kayo utaka kya ngonman gat may tayo isla masima taka kya ngonman gat that's a big huge problem. Inchi bahan ke proy la ka data ko na mitlas ko sa ka data kay na proy kin mangin na ke actually siya kaya din follow na ke masima woyemit payemit kaslan god naga taga lieta na nanan liang ta len karngin me nganu was nan ka was idak la ka lieta na ta ko na ka outline ke me lom nuktuke tabernacle outer court holy of holy the most holy of holy holy of holy singa pa itakla spirit soul body spirit soul body soul singa itakla original language ka krika pa me pneuma psych soma pneuma spirit psych soul soma body kadesla psych soul holy of holy kadesla tana ba contain furnishing told you outline niya kike lom nuk tabernacle we fixed temple kat pa temple misyengi itakle temple lan pray lof singa lumam Temple of show preaching and itakla pakaslan God. Itakla candlestick. Reference mo light, kalamlan God. Itakla incense, altar of incense. Furnishing tolong ang phone na. Kaya kat isla section siya klong kat isla manglap tolo. Siya ka nage soul large at me pausik. The way our ability to imagine stuff, imagination. Like a conscience larger. Reasoning, memory, affection. Mangan na phone na taga ke section siya kluo. May takla ke key text, ka key forcing. E katlan misle, elen si fena matalye ko was. In mana kaywa, e karangan ng me, nganuwas, non-kawas, e manuwas. No phone tayo wangan mata. Kalem na Jesus Christ ito ko. I think umloing doon na katlan misla siya ngalan me, len ak matalye ka din mana kaywa. Nakan me, katina matalye kaya the way we imagine stuff. Conscience large din na sisit na singkat. Ak matalye singan pa sanctify, set aside na singkat magay na.
Pakan ng sanctification siya. At matalyayak siya. Set aside completely for God. So the way we've been imagining our conscience, our reasoning, our memory, our affection, tina matalyayak, mananalang fail. Pangan masingan. Soul singan pa animal kingdom as euro. Wangan matal na matal. Wangan the most holy singan get animal kingdom. Wangan spirit lalos. As me soul laldal. Na kan me singan nanti singan itak le masingan tina matalyakat ke nanaklat ni ke oyan our inner being, our soul, have been completely taken away from the scripture. Now, I think the consequences makadash ka nga na, man, but force na pa mo siya. Reasoning lash nga, hindi self-control matagag fruits of the spirit. Katila mga kuluk nga temple akat, wala, matyan pa kang mga, wala. Chat naman na kuluk siya. We don't have that ability to really look really deep. When me kat kaludia kastan God. Katisal la Jesus Christ lagi mang. In other words, taga ke fakyak longolyo fasingalya. May yang phone na pa ito ka nagamang. Fin me kat add or take away from the scripture. God il mong yang dar. Nara, once again, Esta lang sashi sing ligi chef lasha. Kadet sum na ke proy bang. Nga kaya katiya na pay singay katin mali kanam kela we need to correct this. Kat mata ke elyangen. Kat mata ke elyangen umgan liya na ke planning makatara finan ko sanga. Mana katara pagkati mekal me. 2016 Pastor meeting si mga we met ko siya. Or ke muraw po. Isang nagabas, wala nga mga pastor singala ko sumapak ke meeting sing. Ni pastor no phone nam talgunin me. Dan kaya gawin talgunin me. The meeting ay ne siya kaya klaar mga effect. Mamahaw. Me our counseling, our counseling, pre-counseling, during and after Mwet Nashin, talikmay ito fana merit la. In other words, awesome counseling it like merit ko siya nga la. If in that merit la, according to scripture, it's dead to us apart. Arin siya situation siya nga 2006 na ikat lang ang siya kla mesya nga kisya ko nga merit nga kikusin siya kya merit or ko siya nga ka counseling or kya uda ka pa pala or makinyak in counseling might nga naman kung ngatang na makita si Mari dia piya nga pa pala nagawota ka kya nga man ka asubay me luti kai actually tena litia when Tena stop la kisin check suwa. Machira nga siya ka mantik sintik. Fana merat la wan facility. Arang as kisin check kun. We pa ma lutu che mga we some internship nga. Professor siya academy mo. El merat la. Merat siya vukato. Out of 200 some el counseling. In other words, half of it dinarela. When el orat makin kaslan God. Tali is seriousness la lara. Seriousness lan counseling sila nga. Tafo, but lof ko, merit lof ko katal counseling, siyovok na taga commit na kaya masingan. Siyovok din na taga merit la. When el effectively counseling lang, lakalam mo, take at least 5 sessions pre-marriage yung ilan nakatayin na pala may kanmin marriage yung kung na-ifing kung katli marriage ko siya nga
pastor nga kan siya nga kan pang na pastor nga we tarya rala pwe bang na taka lan me gusto ko taka merit na para si problem nga na katli finan ko siya pa merit siya fashionly plan merit pangataliya kaya 2016 chairman el check class mga fact nga mga kusin check sugubang art pre-counseling during after professor basta si payo lang kilometer na meron chuva gilra lang they become lifelong friends when el keep in touch ukay pa na merit nga in akayemola it's part of relationship pangay passing akadara man na role if katara ang when you take the section aklo ke temple sing we're not very conscious in the way God consciously looking at us. Katina reasoning mangan na kemalan God. Kung niyang lap si bang. Top siya na kikasin check sila gapa. Kada tepo iya. 2016, 2025 pang. 9 years ago. Kachat na tepo iya problem siya. In other words, Bible siya ka maging we're not going anywhere. When kadesh naman na yok siya passion. We're not moving any further until we completely expunge, completely destroy this new translation nakataga na kaya malan God. We need to go to square one. A new beginning in Jesus Christ. Baba ka din na kum napay ke pelching. Katalyo sukak siya kum masimetla. Kung si Pekas na si met ko sa kadin si bata ko. Ako lang na kaya. Kas mo lom ke pelching. When na si Feshi nga kalami takan mo lamat kulo ungodly people. Kat na kayo wapatakchang na kaya category siya. When ang siya was. Kat na fun na foto la kadin na ko. Papa naman na flowing kat na kaya mapaya lumingin. Yung kaya naging molds ako fun na patagagawan na yung Jesus Christ. Siya iklalaman mo ito. Siya siyong lepe na kaya Old Testament. Taka na kaya New Testament na. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Genesis na kaya Revelation reveal siya kung at desire long. Kinalong bakon mo lalamat na kayo. Kung tina, patlin taga wana pidya lakalan me ke kas mo long. O kung matnayin. Kilo mo pa mat na kawan repentingin. Narapang las na misingin. Mat las ko siya na kayo. Kadin fulok na kayo mapayilong. Sista ko luklas. Kaman na kayo. I put our faith in Jesus Christ kapelching. Wana mayok siya. Di ki oyesing. Para kung sa pa mawan na ito. When kumita na pa inilan kasi. Katina kan si Bamolyak. Be born again in spirit. Narage, may kakla na sin ko sa online mystery. Siya, kung na sila latari, orator sila, imet lang mat ko siya. Into kakapelching. Inakiye summary si mataga ako lang nake tagalan lem nimit patla pange polo kashi may kakla sum ke ngonnom in akas maging nigatingin lakad fall away far to the left akas ben polo kashi el kan si beflogen got nage Genesis na kaya Revelation. And actually, sila masimada ka kia pamitlash. Kusain pel na leshing. Kadinte siyang ang kipedyan, kadin stand firmly, proclaim, mapayalong. Kadash ka mayon siya. Mayon siya nga katangyak ladari because Jesus rose from the dead.
When a community got Kasham Shuk, he is sitting at the right hand of God Father. He is coming back. He's in charge. He is in control. Baba katal de su kaksakin kum ke pelching etala. Kumaki na paye. Langkalang pakulan yoklom na sin matlas ko sa nagaywa. Kadam ta ke leaders large. Broike. The accusation in sian mat nagaywa ke pelching and in the acknowledge la kat relative na yoksi. Kadenan flok na room ke pelching. Na manas. Ikesin siyas ke pelching flokin kat na ke mapayang umingin. Kat broike na baba. Finan ko sa nagaywa ke pelching. Tailosin akin at the kana meta in proike with leaders lashmi. Church government lash. La pakotan yoklom, langkalang pakotan yoklom, passing in ang crazy by na ganin float na again. Metigi batla. Nak manas, actually la, o yasing ay ngin. Tamit ko sana gawain mole. When a chisel daga Misa, kemat kuluk. When in mapay lan fellowship. A caslum magana, show daga ke ngonmum, pars ke fellowship. Show she, universal baptism, ke spirit, rala body of Christ shima, church. Matlal funagaywain na being sanctified, persevere, remain as Christian, kadina a great commission shima, daga ke. Gospel Land Medal 28, verse 18 to 20. She'd killing me na shish back as makinyagad ko na kaywain ka siya. E fella, itakang na sin na tung Jesus Christ. E lakan mo na sin might sap, siya taka na shish pa matlal for me. So therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and belong with you to the fair and revenge. Baba gatin aro Great Commission ching. When kadeshla concept of doctrination. Kadeshla maliti. Kadeshla maliti lum. Kadeshla point bread. Kadesh la kalim no. Or katina mo kaing sinasyon. Kepal na lilas. Na si pe kesla. Might force na kayo wako sa kepal sing. Mugula matan. In long pricing, in long pang na yok sing. In. Tafung na nalalap si ma. Kesu pen oratory si ma. Kumikes na ngayon taga. Flocking cut na kaya. O yes, ma chisel daga Misa fin shaksin. Ma na kayo need to come back to you. When I do chronicle ikos for singalakos. La mesik yage wood ka ye ka nage movement mataga katli na tena kinsuwoye ko. Kadena kay kanaus la. When akom sang na siya sosaya. Toch child kan naus laman na kayo. In Folokin. Metlan na kayo. Akwaklom. The Ten Commandment. Kadin lang kan naus laman na kayo. Ang kuluk na kayo. Kadin Folok na kayo masap si Mayokim mit. Kadin lang si kumimit. Ken siyas kayo. Ken anas kayo. Ken nankas kayo. Kadin lang si Metlan laswan. Kadin lang si kachifen. Wen lang si kachifen. In full one, Shabbat Shemataga, Kawan na tung Jesus Christ, center stage, in Manakayo, Kamolching. El Baragat kan kapasnasyon Papa. El Baragat kan lang si Matalanlas. Manpangan, justified, finality lan, blood of Jesus Christ, then actually was she got moligat. Aga true kaksagun kong Papa. Ikesh na mat kusayan na kayo. Taga din float na room ke pelching. Kat te proy ke mat kusay mo kayo. Kat proy ke mat life na kayo. Around this globe. Ke fell on the phone na universally
sibe locally. Body of Christ into nago. Faka gospel lo. Kat proy the misnalom in we. Matan fel na kayo. Ayok nagat narrow in nige western part of Washington State naga flood bakat long pe. Namnas kasha mat last na kayo. Inansingan. Yok tigin na kayo. Kas magin yigat. Lamang ito ngayon kas lakat morlo. Kat sakaway. Kadinangan flood na room. Isus ta kyang ngon metigi pat. Kat proy pa kaya manas last na kayo. Nasin man. Sibakas maganya your room wang in maupe. Wang na manifested kaya kusay online ministry na kaya Mwet ka founder sila siya. Orator siya. Treskal. Kit nilala wang na ingin na latagang. Inakalim niya na shift na kaya wamat kusay la wang in maupe yun. Kat proy kaya Mwet lash kaya belching mamdayin asur lalos. Sidba na akes makanya your room baba wang in Misa. Compramos kaya John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Wang in Misa. Makawin na yung Jesus Christ. At proy, shaft lang siya kaya fi malalap papa kaya. But kusay na kayo mamasat ng take, kikiyap masita nila na kipelching kating falot na room. Guess lang siya, ak fresh siya. Kumtakan mo ligat lang. Kat kulang malap kaksakin kung gamana kayo. Proy kaya mat lash matagal kaya pa commentary kaya Kranglan ministry. We pa mat mabi background na. Proy lalo sin sokak we proy lash kaya online ministry. In kaksakin kong acknowledge kong lawang in God wana kong kung kat mo siya fan na lash. Kat lali pre may siya ka shake up. Siya fan lang na kadinibar siya kaksakin pel na kayo. Kat proy kaksakin kong kaya nang chisya siya matlang lash kat proy. Amen. Right? Kamu chat. Tres wona pasan Arsna. Malap first met. Right? Kat kulo malap ke prolan met na kayo mo. Kat tarila na ke me cashin sang cash na in we pa proy lasho. Na wana ka dakalan minga pricing ay orek na len na kayo wa. Nas wikat na ni ka shaft lamin. Tres la daga. Tamal tres la daga. Tukun man na kayo wa. Kalya pa ka proy. Katin na proy pelin. Na wana ka dakalan minga impel na kayo wa kataga APN siyam ta sham. Proy pa ka matlash. Proy ka matlash kusay. Katin na ka tetuy. Kadena nito ka naroon katingin na wang na pa ma fellowship nga usiya. Wangin mapayis fin fellowship. Mapayis fan na pakaslan God. Ke presence and leadership ke kat the Holy Spirit. Week na kat liti our Lord and Savior Jesus Christ. Next week kadet ka di work malan ngon matal kat the Holy Spirit. Akibelching ay katulong manlap ke Aslan mandagaywa kataw siya la Trescal check orator Trescal check lang taga akilin matlash na kayo ngay alasong na taga ke historical background we literary context na ke saktan me kos ke Rome na taga akatay ya na leta ka punchline leta ka akfon niya lang no fon uwi siya Fotolo yan nakita yala ko na ke manas la ko ta let para ash ne leta ko akfon niya lang na kayo in 85 inakayagat no na kayo kay siya mo lash ara pelching na dasang na sil Trescal lenta ko Tres Right, glamalap kaksigin gat kimulash. Kalang bakotin lan gadara gadashin singem singe. Tamlipanel tagay kestat kanila siya. El shama talak munuk kirbin. El shamram ke merat. Ando ke ipsingen ke el shamram kinna ke situation si mail siya ke basto la ke el da welos meeting e.
Ashpe meeting ako nga tawi pastol ke 2007 ke 2008 ke shben nga ta pakol Seattle ke itawi ke so nash church you know. Ara ke yasingan nga sung shega din church lagi 2007 2008 akayekle. Kaksigen gat ngatte alem ta fast na ko shai ke shben wangen money ya pe ke shben kafo fu marsh Darakta en ko shai de gan sum de kin nakla ka lash mit ko shai na pai. Nga kaksigen gat ki language lash nge forbed lash nge gat kain shuk ke gat in kain. Da kanem singe ashke matwe magat ashke sham kun kastan gat misinge mente pange mga ashke meta. Na ke tamle lipa de sham ke mera da ngata tavo penasil. Na ngapala mo ungaye mga ashke nge siya magulo lang apan mo laliki siya masikya ka pa ngate bayak mata yasing aldolu na fashne bakutan lang ka de lusi papat mandan kiya ka tignistan niya basta esho daga na ngay ne papamtang ka talule to nga fakin la ashman bela tolu talik na dash nga uswayak na plan bel singen bakutan lang ka da nga taka utyak ki yak 2002 nagkiklans up sing kita maliliban na sham ke counseling kanin mga ya Lucian pel si makatagay nimda ten atal tapay ka din na napay counseling mayen kat konak siya sinsiya para fast ni pel si mga masik nga alena kat crown de tari kat tari si Sen Falkers ka lekin pasyas malakate ispagya ka din kain masifan na ngay sam papat mo ka siyak kaya nga to sumna ko siya kaya siyaf ko al nga lal ko siyak la ifo ka nga te payak na top sila ka tepa na wunga mo umni papa ate na payak men ngali mo wangan mukul akfalat yung lalaki payak la Nael top lan sige balang kung kate payak kya karo katin li na payak kya te mana nga fact na sila nga patatyang nage na nga laki ngokyam dal dahil Lucia na sikan kan liya yak si fan na 2002 payak kya Nagisiyak siklang awlang oinge ng asumin na tanatari bayak klasyo dan kaya ka ilsom faktin bat maganda kaya ka right immediately tepe out ako ko papakumlila Tresel dena takaw elsumina ababalang kumdeli anak kulul siya bayak yaksingan Darin merat lakbang, bangak kasi mata ko. Ay shesh. Amun kasi lak nga fak na sildam lipan nga pa. Efa kalem. Kenne kaya kami siya, si taliktik nga nga. Once yung malepakan ten gawa klom, esyuk kum gemasilom nga. Nga mo, efa kalem. Efa kalem. Nalalal fung ilasyo, efa kalempe. Ingen na sunod nga pa an nasiskenan ka taswa nga. Nabayan nga ra angat lalina kay Shamsham lak kay Henry School. Nga fact lagat plan ni Christmas. Katayasum na maui. A finality kay mana kay was kay sokas singalon ko fasi. Kat ka na rasorbang lasyo. Tarakta Saflan mana kay washurin God. Ako lang malap ke Shamsham belal na Mr. Lipan ke ipna yok si may daklil gipay palang ete panangan. Ala na ash sanan mama project siya taka na si kinan ka. Ke Lucian spell si mga Shamsham nga tali na ke ay tayle sila. Tan kaya nga yatol ngol tolo. Alengan kin men spine lasha
Shitol dolu pe pakeng. Nusen mo lan lem fin fella ya tol dolu pe. Shin pap kesh ngisngal lu leo. Sko shin pap nge dan kia sa pak kay kata. Kishenrie samsam kunya ka din the serve two masters. Nangata ka samsam kunya kaya yokla tamlan si wiyash nge rek malala pa. Gaslan God. Enda si wol genda bangema eka fukun misengi. Elutya kesngal dol na misengi. So na forla. Nga faktin sil madaran na kumdepta chan ki oyala ka. Banga esmak lagi misengi. Na pa na nga samsam kun kalang bakotin lan God taka na siya siya. Kadata ka misengi samsam kun me ke si fe si malakalim yadari na siya siya. Kraisil mi siya ki mat koluk. Ngawi kom inkain nan gagi mananak siya. Na inbuin kulo si fun na din God. Dan sa payaman daga mi siya ki kom siya kata. Patamala lipan dat ka samsam kun. Nara ki fakla lang ang ganda ka fakla. Katashi ki literary historical context ki maluto da. Moyengan siya sikpengan kan buyak fashi. Kadeta ki payapal nata siya mo aspuk ongolon gosh. Pangisi mga kumtu feo. Nalal fungi pe mo Jesus Christ when kulo si fana na din gat nge. Matayan singip tatayak nekela ki fitelal si fena. Tayan si nge nga fakoy ngila tatayak ki fitelal si fena. Mayen gemol singe conceivability gemol singe aba. Mugul si el yukuya futesi yurin matayan si fash taliksi. Na futelan matayan singe pa ngan matal. Na pa meto sapta si fas sinige singa longol megastakane longol limeko sinel patsisas. Pangem si mga tu feo. Na eldaga ke virgin birth. Bukon ngolon kospa ke payapal si mga kom study kenge. Wangan ak reforma ke kanin mange. Nara ke canon of scripture si mga tash kenge. Ke puk ongolon kosnge Romel daga ke oleng sasyan. Oleng matan buktol ngolya pa keo. Pamda ke Genesis daga ni ke Malachi. Na dagun Malachi yang fuko wangin met kadil si basang pala na si. Na na muslik ne pasiya wo yakin mo si John Baptist el wo yak mo. For laliki maguluklowosan. Ash misaya si bayat akong. El folatligia. Napameto el matawag syuk ne. El daga ke line lal so si fa ne connecta na bansang ne Jesus. Masi pe na ngan pa. Luke el daga ke gospel lalan ne. El daga ke lelen lal Mary ne. Connecta na. Masi pe na. Pepala metluyak el metloke. Kinga samram ki metlong e. Buksilan room nge anayin kumutyak na ke courtrooms e. Nake ngata ka fact meto na uskat me nage ashpuklong ulit kospa ke oleng sasya. Meto likesla ke laksang naksikel Jesus ngen na Mark el daka Luke John. Si mga lang si kipayapal nata siya pa parallelism gang e. Kat finloyang nage Genesis sapta si luwa tena samsam kel setan. A sapta tolu futelan matayan si ngel siya kulukla na emala ako sui. Na setan el daga ke sapta tolu ke Genesis ke Revelation setan el sisiyang kilalalan fur siya ke Revelation sapta longol. Longol siya longol luwal wangan latari. Na kikektalan Genesis kadito ala saptas nga lu papay premel dagan gipit siya mo choose at ako na ke Pelsima Nebuchadnezzar Nebuzaradan mataka
attacken Jerusalem, Gentiles pellalu som tawek. Na unmet si sayang pangakong pa church musingi. Ora ngakom ne demage shufla Levites at we fong ke tembala. Na mga taka na siya kadin kanan ka naki grace, kalang bagoten, mercy and grace and God na si kum. Naraki taka silal Paul nga chief prosecutor siya nga kaya nga samram kinaki courtroom siya. Kumwet lali na ki kumutyak ta mangol court nga. Ngarek magi court Washington nga eke 2003 meni musiya nga. Nara asna o yesi mama sumtanan as intimidating factors yaske. Na manet feel with intense trauma. Lawyers siya elchikin gasha plaintiff siya elchikilen state case sila nga nag-guilt. A lawyer si ma eldako as a defendant ngan eldakin appeal case sila matsingan nag-innocence lalan. At siya sure ngan da lipsha woye nag-preparation nag-verdikan. Na ingin nagat nga tang lila Paul eldako eldaski courtroom si. Tasakta eldako inkain academic credentials lalan met ngin lalal fungel. Naral tagain academy o kukunene na sielos ke gospel si malata gaus na sielos nge. El scholar si, el world traveler si. El Pharisee si, el ayape Roman citizen si. Yokshipe kika champram ke Rome. O kita ka lalan el den ataka fact mo nga Roman citizen siya. Aldakata, el fakla, el follower silan Jesus Christ, el slave silan. El slave to Jesus Christ. El son na taka nagirumpel siya. Dan bakoren sa mga staleta sila nga. Ngon matal, inspire, na pa sang na sin message siya malanda ka na kaya. Sikimot ko el first citizen. Nga fact mo siya nga. El citizen ke kingdom lan inkasao tamlel silang Christ. Masingen merke elyaken citizenship la kumayin akom demayin. Agatamat yun ang ipasapeng. En Arkansas ma mitmasing ipamtawag ilelbeng. Siya esyun kat bepek belsa. Na mga takapen na si kumkarin din na ki shomot siskesh nga. Yan na ki nga siya mga citizenship la kumasing ka siya. Nara Paul, Pharisee siya nga, apostle siya nga, pioneer missionary siya nga, elpa mystery siya matinay kek na nasin matpala. Makipel fal at ako. Napail na kakipel fal as a missionary of the church. Napail church planter siya. Para in fact, lalit kalam ki siya korin sapta siya. Fasingalit course ng isngalagos mo, pisa payak million da peptide si mo ito. Ito ka in fact kipeng washing. Naragyan samram ki, makamenta ka samram ki, puksing ngayon. Akilata si lal ngayon. Elin na lang rala siya argument na ko. Met nga, inkan lalal fung imal ta kan samsam kuna. Na ngat lali na kan America musingi. Ngansom tule we relasya argument ay we. Paul el ta kamin enrom bakar ng fellow ki pelsinga. En na lang ta ka masil rang el cross counter cultural at a line mama meta pala ketaria. Tamla lipan el ta ka samsam ta na anan me yotse kumin nuo mayen. Wait a minute. So not much samram ki kain mange. Inkan ta ka weye pepal nata siya. Pohigninly point out la. Masingay taglali ki pepal. Na ingin na kumanan matanan ka la. Ka ngayon ka nga teukoy. A factor revelation mo. El siya ista makikasan ka ata.
Mwet nga yawangin ipla in tok shailan God. Naral ka shamram ke mangani nga sfanali molla katana. Nga na faklamit liki ilkonak masingi mo. Kumni nga uchak na kiklansa po. Yait ko shemita upena pa ensik. Nga ka kansi na mafakik mo yait ko shmot yait ko shrela. Na ye it ko shto kata upepe. Ye longul si nga fakla nga fak na sil. Nga fakla yiningi ngala. Upena pa ensik ko. Nga uchak nga timtain si wo. Na evin sta mange siya flay nga enda pi hospital. Shutdown git nila ka. Na pa miracle si sikyak na siknge. Amang na ikek na nasikik ingam ta finayin ko siya. Ngatin tafanam ta akluan gigastan ka ta. Mange kat na siknam ta kengi. Nara kit ikonek masingi. Musing angat ang lina kaya ta na nga pa bakum ta. Nga guye pe puklal John at na. Nga lila composition ki puklal John. Gospel al John. Iltak ki furniture ki temple. Apolel mga kumpa temple. Sige, tukun temple iriri. Finan Jerusalem ke ye itngaul. Tukun Misa lan Christ Siya Christ, Jesus na palyek. Wangan temple ni musingi. Ngaki, ngapajil tamalipan mo, ngaki kadinte tafung leki temple na ki me, sumanyak mo manukong pa temple musingi na ki en makataluwengi. Mwen matayan si Jesus fakpa na siya mo, kung siya matilesom na ki geographical location siya nga na sikwe. Nara kita kalal Paul in the Gasham as an apostle nga. Katilikas na ngan matal bakolol. Nara ka fingay tang liya na ki. Asla ta singal dolyo sa mosla. Rome paimit nga. Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae. Thessalonica, Timothy, Titus, Philemon. Naba ipru pa to ko anda one met fakke. Convinsom na ki. Buksingal dolung away kakngan. Sentence ko yung mit kengan. Kikasya bukngan. Faklainil Paul. Panganoyan si mita. Ordership ang takay mit. Na pelsim niya ko order siya nga nakum. Okay nga riti. Matala siya nga. Nga kung masing katsimus mani tayo nakatsign niya kisya flyer. Pang sila na lan ancient time na kima nga kumaram siya nga. Nara Leta singal dolo mga kalimyangan, mapolis maslangan. It ko shelo, sila maslan na ki Gentile churches. Na pi Gentile churches it ko shngan. Rome basi, Corinth basi, Galatia basi, Ephesus basi, Philippi basi, Colossae basi na Thessalonica. Na pa Rome ka tramram kaya Messi Paul sigilen aki na sin Gentile church nga. Elke develop doctrine, maluti instruction lan alu. Na unique purpose lan instruction, doctrinality nga maanake sipelan katin masayak. Mayen, anak yung akalemye, ke mystery siya nga, kung kanso na kaya was tolu wasya. La mystery siya nga mga suman nga kumakonek na kimasing ama wukunyak le tenay tekyang ora denil shamsam ni tari na el silia na pa mystery siya nga taga ke iplan church pa na pa siya flayen pa pal nata siya na etaga ke fakyak sapta luo tolu ke church it godfinan Asia Minor siya luoyen na Jesus siya matrak na lang siya alalusa. Nara ke katta ka shamram kel Paul ke el Masayak church nga in kalem si kum ke Masayan church ala nga kumintimot ke mo church organization siya. El organism siya mekalmean el pa body of Christ.
mo lashke matakain ka siya pa pang singan destiny singan nara ke orala lalan el 44 upena paime kasyangyan ngayon takan ligia right conduct in kanorani man conversion nga inanayak ke personal ministry sima itakyang na silang kain dako in kain akfashilang na panangara elata kan shamsham kun la kasilik la Mwet ay panagit chon il faka na ingin alta kan shamsham kun na ke Christ in the flesh when natale prem at David nara na ke epistle sing malrum el mata Corinth sa masla ke missionary trip aktolulal ke city sing kel sa masla el sa masla ke me kata met lalal fungi finan Rome that Gentile converts nara el ke akalemi na sielos ke me top menas kisin siyak na yok tako na pail takan suman na ke kalanglan gata gospel si malus takange na masap may dakyang na sil Ephraim papola takain kain akataye na silosa nara central team si matakaki na da sila nge pa el factla for I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth na el factla nasinmat chumet and nasinmat Greek na pangen masimal ta kay nakalimi na si kumo na kumeliyak ke sapta siya na makatashkeng fasingalan kos na gisingalit kos nara kita ka na si kum na keo kadelita na sapta si maeta ko insham kunya ke met nga gospel singa ta kain molela na pangen si maeta ka na si kum matamalipan na ta ka insham keo yok na sham na sin the pagan man Gentiles ngan el matawak na yok ke fasingalay kos fadan ke longo ke masing nara tako lashmisingia kadin da kain academy masil fakkeng el tena making in the kashamon ke gospel sing masima katliema ana kadin ale sanging to din fakke mising ang atuin sing insang pela na sin machima som sista bella perge mulutu chingen da kashakat ke len misingia in the kakataya ke sibesima the go fact mo Christ in Misa kemet kulu lamala tamlel bartamit ako lang manlap ke me historical context we literary context na ke saptan me kors ke Rome na wana tamil triskal la kalaminge Christ Misa kem matkulu Christ died for the ungodly Rome ni me kors fosin la ke singal si kada ka rete la praile ke takadin me usin after she got line na metiga som praile ke ne e archi prikon ko ta ke fosin ke singal si kada taka dia na argument si mapoli ke established tukun sapta sini ke ako singa pataka ke fosin ke singal si sing ingalam ke la faith alone in Jesus Christ alone and not work. Elmo not work or universally counted ke makat el ushe finality si mak ke Jesus Christ nga. Siya pafin chak sinang. Aving got ka liya na principle mile ushe ngan pa fos siya fos singal singan el ushe masih meta pa Mwet tie matlalad finger they not counted on their works or counted their finality work complete work of Jesus Christ so she can for shemit ngan kesben
complete work of Jesus Christ, got faith alone in Jesus Christ alone, utaga na share mas mapangpang peace with God, misle yun God. Ay some argument nga it's not based on outwork of people taga ke finality lan or malan Jesus Christ pang naro for shimit nga taga na got justified got taga na ke misle ke been crowned with me or malan Jesus Christ. It's eternity truth to eternity truth pakat ntagya. Dem gugulan mo. Pakan men argumenting. For shimit apangan. Mas machisel chenga we say final peace. We justified, therefore we have peace now. But legal legally stand in front of God ngayon na make me or malan Jesus Christ. We are justified. Akluo ito ka ke force akluo singen. Ngayon agat me akala me standing in grace. Katu ke lang kalang yoklan God. Force luo P na ke 5 singen. Ito ka na finchak la sa aske wala na lang God. Kadel gian angan sequence na akata ip na ke ip. So 2 force luo B na ke force ni me korse open glory. Akakos God receiving the divine love shimata ke force ni me kors P na ke force alikos. Divine love sing God crowned it. Not on our works, but mataga ke force ni ke singal singan ipya ka ko tapangan. Divine love shimata ko ke Jesus ngan. Matagan mo la singan. Na yan na gesngaul use fintra use certain these assurance mo kat modiakle kat escape define rat shit mataga kat kalam kat tram kin pel na kay wake fakyak ngol shit for salgos line version malatlan kat kain kan na makeme eternal establishment finality si mataga ke Jesus Christ, not our work again. Pangan argument sila. Na shafla and na with that we are joy. Arching on our joy. Arching on lashing Lord. Pangan for singal si. Na vingom de ip trikon korsngan gada taga sang na ke broya tikun gat me ridela. Na ridela kataga broya na kataga siba kalwani on korsngan inuse pitche sinage me Christ in Misa ke Mwet Koluk. Christ in Misa ke Mwet Koluk. Foshime da bange ke mainge actual si yaktari ke lalal fungi. Arch misla yoros na sin God ke malim la Jesus Christ rela na mashime da bange peace with God misla arch misla yoros. Arch misla yoros narun God make me justification jeng kada rakadaya. Aklu kesha kat oya pe ilya kelalal funginain langkalang senge yen kat tuwe akat engan in fintrakke wana nalan God wana nga faka standing in grace kat tu ingen na ilya mutake grace pakotin yokman kat na shis again it's not counted on your work my work accounted ke eternity past, eternity future, complete ke yataw sinyo na Jesus Christ magain. Fostolu akalamyang etie oinge magain na akat oya pengan in kayo lash. Kat ito ta kayo may orala mong fushash. E mong fushash orala shike Shike orala finshak. Finshak tiame akmekin mayan langlan God akia kitari in shiash kengan matal. Siya utaka na shish. Pangan me
open glory ka finchak na ke one lang God first me 2p na ke 5a singen first on course to ke kat manas in pel fal Christ el Misa ke mit kuluk si bakal mi masingen to ke kat manas in pel fal Christ el Misa ke mit kuluk nga bangan en si mataga ke si fela singen first on course to when na ke wang in mit Misa ke mit shuos ta siya siye mit fakain Misa ke siye mit shawu kadel fakak oyen long lal na sheers in mainge ta Christ el Misa ke kat mit kuluk Foson kos na gal kos pataga ushi si feshi lashngan na ipsingen baftaga fatmo receiving the divine love shima wala ipaka kosngan iplu langan pataga ke fosia na ke singa ulchingan fosia na ke singa ulakalamia na yopna ta kat aksuwashi yaktari ke shal kat fa langa yakleligi malatlan God ta kat fin iwayakla na shin God ke Misa lan met wen natal in bel kat met lokalo yokna ke iwayak latari kat fa molle ke mollal fosia singaul bangen usay aklime korshe kat certain assurance mo daga lakat kankan la malatman kat pataka ke fos yana ke singaul na aksafela ingena kadash ke joy in the Lord for singal siya kalamyang tia maing magayna agat oya bengan in God kalim Jesus join the Lord Jesus Christ kesya kat singe may iwetar we are reconciled kesben taga Misa ke maguluk abangan Lord Savior silashng esam enda lepolayo ingena elafaloko eldaga relatari ingenikin molzuko ingena managaywa siye pele anyeniel tasaktail arshintron lal dasano len faloko uskatlanake wolena now with that ka ikwaya ipsir on gosngan in a low shekalam shilashia got the son the second person in triune God katsum na ke proy ke pelching papa ka dalle shugak sigin ko akalam ke gas molom got the father got the son Arshin Gashao in throne Tangetilia Managayo Jesus Christ Shamet lang olan fella sing on the phone Elder Misa Molyak Som Tari he ascended to heaven and seated at the right of God Father Ela Faloco Papa o yesing na le kalim ke masing life in Jesus one ke mol larso kat te for laulia kat koflan justified we cannot come to you nara difigat ke pelchinga na le kalim ke o yesi fanna my moligat lagat in for laulia repent of our sin receive Jesus put our faith in Jesus Christ the one lo minilya na God why na makalim ke kas mo makatwing na si kuya na siyas kadin de long mga na kadin alin lalal fungi ditigat aksiwasigat ke pelching kaslom magkay na papay wang mafela singa kan si mo singa kat kulok akskin kumke wan na tim Jesus siyamit lang ulas kat proinel amen amen Asip na akyok ki argument ma up to this matawan saptal me korchenga elke layout la wang na pay universally malang fella te kanu si justification sina siya wang na pay ma fella kay nakswasigat kadin som narun legally stand in front of God sayen faith alone in Jesus Christ alone na bolel akalemia fingat lieda na el akalemia masing faith alone in Christ alone
tayo na for lalin silbe counter imagine no shinji makalim mo even me akalim mo Mwet lal funyo mo leke ingani langos kung selfish in by faith they will preserve it by good works. Mange tafung len gospel chima washing. There is only faith in Christ alone, and that's it. Good works, they can they can justify God. Lalo ka likia crown ting chingan na ke me likia or mawash mark fashion in Christ ngan pa complete power si mawashin na ke me eternal placing sing instead of human effort. Mas nga yok subagan galang ka. Human effort will never get us into the presence of God. Banga masimay na di kalam na ke me doctrine si mo justification sing. Pato kam tayo ke first shimit nga. El para got justified. Take God. We cannot do our work cannot justify us. Take God. Laro Paul ke alle likia in kalim na of course God issues la sakluk God issues la ke ngon God there's been doctrines mata ka metiki justification chinga eving up ta lieta na ekaya ka tram kun lan tai right hand side of God ingena el mata ke la pulayo ingena nakapta ka tram kun Sham Shiofu in Usela Elba Masaya Shimasham from Kunyak, David Chivena Lakalim, Tokochalum del Israel Chivena Kalim, Elia Lemlal sitting at the Jehovah's right side. Eldera Shipasham from Kun Tokoshai Shimai Taka Iket like a Millennium Kingdom. Naingena etala futuristic pang and the Messiah Shimataka recheck Yakia, Elingena Utakia exalted right siding in and Lefoloco. Continue Kapashima. Ito ka na ke me complete work shima ushalak so melash in kashaungan ba pole ke ka universally attach na ke effort lan human na dik ko pa complete tari ke me finchak shinang na ke factual siya shame galadalala faith without work is dead of course complement much ma taga ingin lang kadin dak for shit machine point like boiling out for us to justify complete Jesus Christ's work by justify God na get kapasyan na get justification singan take wala na singan of course pa shemel taga fat mo or mawungay taga siya compliment iben na ma pole la kalami ke kela dia saptal megor fostong lu fakun nga na pa me siya pa or mawu point siya may na kadin establishing na wakat focus na kaya masima siya mole legal standing in God siya Jesus makana pa kain legalize siya siya kat free ligi sin la sa kadin tuya matan God freely banga point siya lalim siya for siya guys wana lang siya me akyok ye la kat confine na kaya or malang Jesus Christ magain kat kanli na kaya ay siya singal siya fos ni Mekor only finality work of Jesus Christ pa justify kat kadin holy kadato ka suman ka fos siya yung uchat na kaya throne of grace na kaya kat mata justified ng tarun kata of course good work you follow that's good work is byproduct of being justified in the Lord. The maximum action was she got legally stand in God for argument you might take on again. And I lack at you. Now, if you got there, like I say, Paul nation, man, choose we, man, Gentile believers and Rome, also nation, soon.
El ci mus la da jeng. But ngel so na lieta el ci mus doctrinally len focus na ge means of salvation ci ma faith alone in Jesus Christ. La da la sha yang an el li problem lan church ngan el ci mus inak ci was ma singa el doctrinally el when I'm bang la da ci mal da ka ikes na fon mai kek na siya nga na ke oyen luti mai na gadin da kel Jesus Christ ko God large. Na reving kom som nege Rome sapta si fosingalon sheli kormangan wanan bangan thesis statement so kumataga outline niya masima alle yoko mta kel la alfu nege shafla la alfu faith begins with faith ends with faith. It's a continuous attachment si mataga nege force mga reading wanan bangan si ma mark here bang kat mata within the confinement of siya perfect work of complete work of Jesus Christ on the cross. Siam ton ngolon gor fos me gor lamentation tolu fos ngol tolu. Every sabta je fos singal gor longo. Luto mo de tolu. Luto mo de lu singal tolu. Ipu singal fos longo tolu inakala mena paela. Me argument la nge gadin lalal fungi it's bound eternally to Jesus Christ. Preserved by his power and not by any human effort. Now, Jesus Christ, in his power, not human effort. Katindi, tagal ke fosimit na nakalimye. Kemainge, actuwa siyak lakatar. Actuwa siyak tari ke lalalfungi. Arsh Mr. Yoros, Jun. Arsh Mr. Yoros, nasingkat ke lem lars Jesus Christ. Pangan, me having been justified. Actually, siya katar. Make faith. Faith. Lalal fungi get Jesus Christ. Lem lars. Pero faith singan na ke or ma complete of Jesus Christ. Pa justify ka di pa me actually siya talaga din taga tu in front of God. Makamashi Jesus is completely relevant. Rangin artmich la si mataga na kya. Ipsimit mga kalmingan gataga na kya me peace with God singan misla yung God singan taga. Kya fosimit ngan. Nakadataga din na kya me katindi la God declares every single person in this world as his enemy. Sige naman ka ipsingan. Skili fact na ko si may nang din ala karang nang ngin. God declares humanity as his enemy. Na ina ka din si Ben of Lokla. Genesis chapter 2. Doctrines of fall of man. Got disconnected liki God in belchingan. Kamitigi Ben na Lucifer masumrela pride. In Chefalet. Talrela choice, me bad choice, naragat patating na kaya inner may sinful nature siya. Kad inherit, kad matukalok one God. Sukya peche siya comparing na kaya sapta si fosingal algos ke puk si benang. Ka fosingal singaul ka mari siya kalam yang. Takat finiwayak lang na sinkat ke Misa lan wen natal. Impel kat matlukalok. Kat matlukalok. Kat matlukalok. Na forsi kaya mataga inak yok ke lokalok singan papen nataga ke me forsi singalan kus ke sapta semit ke puk singa. Akalamila got enemies of God. In peche yak la ke got enemy lan God. We cannot come to God unless there's a specific way kadin approach God. When shalayak like sacrificial system sige me talik na din God in the Old Testament. The only way they can approach God was God's way. That's the only way they can be justified. God in me is some sacrificial system. Telu siya animals kuma kato imet unia wan makulukla unia shangan sang
Makain siya na siya. Panganoy siya nga. Foreshadow yung mga siya ito ka. Which is foreshadow nga na. Jesus Christ pa. Ultimate sacrifice. Perfect lamb sa kuma. Mwet na kaiwanan kapas na siya. Therefore, man kat na phone no. Kat classified. Kat siya na ilfak mo man. Where is his enemy? Kat mat. Siya nan ka fact ko siya nga. Nga siya Rome. Sabta siya. Foreshadow nga ko siya. Mais je peux accueillir machin ta ka forcing on ci mga reading nga forcing la ko sa kala nga ta kastra klan kat sik main kasao me line nie line koluk e masafal na kay walan Mwet e tanya mapay ke makuluk kat Mwet kuluk Rome chapter 2 verse 2 kat Mwet kuluk why Mwet she was kat in other words enemy of God na som really for siya yung mataga na ke inakyok ke masing ito na men kasi kadehin na napain kenigin mo som na ke me sapta alkos fos it korspeke laita sila na sin Rome akala mi na pala kad ta finally ki mapaye singera kad ko flan approach God on our own effort na pang argument ma utagan na sil wala la lechimus inakaye matlad fungi get in Rome la faith alone in the complete work of Jesus Christ makay na pa usin na si kum nga si bakal mo ni yoks ben ma singa main fella singa mo fella luti na pakandan daga kem fella singa na fat mo kung kayo on your effort kung kayo ucha there's many ways to God mo John 14:6 na John 14 foson ko rak telling mo Jesus pa ganik me I'm the way ganik mole ayun pa ganik mole apay yung matkain ilyak na rin God even del naro kadito pilak masing mo me kat matlukalok man God the structure kesben mas mo reclaiming section na gawin natal kat Jesus Christ kat ingin na actual siya klagot make katlalad fung ike or malan Jesus Christ naro therefore usia misla sima nga kumena nashke el makay na pakan usia misla singa el makay na pakan right kat reconcile kat justified kat lamit lokalok lan God kat me kat become sons and daughters co-heirs na ke tokochay singa pang may nga pang kif singa justification singa kat na patagay kat saptatolu ke laita si benang doctrines of justification saying legal right standing with the Lord if all in Jesus Christ now I think that lian na gawa yeshima kat kalam ke kaya Jesus is sitting at the right hand of God Father in ela foloko eli na fon na destination lan nagawa pang omniscient silan God eli man nagawa el tala siya somni ke FN with him el tala siya somni ke lake of fire siya etishilana el tata el you see the complete package the God got finite got limited in our expression para the God na majima poli lakala me faith lalag but that's what lalag is all about we're not complete that's what the benchmark sang lalag fung nation God got our assurance mo manake way fast fall na me my promise lang walay la akala me John 3:16 mat nakawalad fung it lamat lokalo ka me kat mole pau siya misla siya makadaskan namne misla siya nga tikan taga fela siya nga wangan na pa mafela kanu siya joy siya fako peace siya fako me lan on matalapang long siya nga misla fako aktolu siya pangan na yun magkaya na pa siya misla na fela siya
Prince of Peace. Shalek lang ke puklalay siya. Na beat up masinga ka dinakalamin la. Makum matakia pa ya kumingin na kung rala makunum na get church nga. That cannot justify you. That's the point I'm trying to drive. Inu siya up to date life application si manage finality lan managawa taga keshan Jesus Christ. El makanakan uskat na yung kasaw. El sitting at the right hand of God Father. Na even kung long ang rala masinga kunum nage masi nage choir ka mema pangan pokam nan Mwet. Confining masilas nga taga ke finality lan Jesus Christ mukena, not human effort, no human effort. Na oya nagawa mga kia payak nga sam mga menefo pa katagay katesh la kaslan gadal gimit las ko saya. Nara ars mana kun sumuya lu fatyak ma kun nara kun mana kun feel guilty mo kume terana mo pa even kum justified kum legally standing in front of God, musing has been complete work of Jesus. Te magum oralan sang kasha potluck melan church mo. Or human effort cannot save us. That's the point I'm trying to drive here. Our human effort cannot save, cannot make us right in front of God. No. Ton la maispel. That's the point. Ton la maispel makatarake practice makatarang. If you come there, it's not uniform naman. So what? Jesus Christ maganda about unified God. Makasyan. Kung ne pangan luti maya inanorek for the last 40 years din already. Amang taga tres meses lumpia si kunel ne. Anyway, walang na pa any human effort can save God. That's the point. Ngati fa mo sumisya siya nu sang nan siya ngan makulim mo mawu si pangan. But my point here is kung feel guilty mo kung tinarala masigunum, stop wasting that. May kum si ban nakangan tagal na nagmasim na mo got justified katagal na in front of God has been complete work of Jesus Christ. Makumaran tekan mo di kumna. Di pan, lagom syok ya mga gas, tekan mo di kumna. Lagom kasa mo di gas, tepay mo di kumna. But of course, shemel daga akala mo, faith without work is dead. El complement ni mga singa. Pero mo amsuan na kaya lalal fungi singa, maliyan na paela, kastan kat nga akala mo, may Christian, liang orphan, liang widows, liang homeless, liang strangers ngan. Of course, kung maliyak, kumatay na lalal fungi, muli na lalal fungi, mga ikat na nasyungkon nila na, kastan kat akala mo, na kumasum, esta may nilang orphan singan, ka widow singan. That's part of our work. I'm not saying that don't do the mo. Point siya mga ka-drive pa, kadinuchat na in may tokasalan God, Jesus Christ magana pa kan justify kadin utyak. Not any human effort. Not any human effort will take you into heaven. No way. Manifo, when kat na fon na, what lokalo. We're the enemies of God. We're the enemies of God. Naske diye approach makat kain liengan. Me katin liye na ke fosyak lungan. Kesya kat waya pe ilyak. Kelalal funginain langkalang senge. Langkalang senge. Taka ke ipsyak lungan. Fos luwe. Standing in grace lang God. Kat tu ke langkalang paklan yakulan God. When it justify God, when God believe in what he done on the cross. Na yun, nagtagal na fos luwe na. Ke siya kat waya pe ilyak kelalal funginain langkalang senge. Yen kat tuwe, kat ingan in fintra ke wala na lang God. Makadali ito na access siya nga. Utsak, access, ilyak siya nga. Umtaka, Ephesus sapta liyo, fos nga lalgo, Ephesus sapta to liyo, fos nga liyo akalim niya.
Inli nag-access in the Old Testament. They are naman I appreciate lan mat Israel nga ucap ni gaan matal na matal singan. Pension yes. Complete access sa mga komisingin na we can come in front of God through His Son Jesus Christ anytime. Compare Old Testament access may takyangan. Kung manna we don't have to go through all this sacrificial system no more. If final sacrifice siya, perfect lamb sa ngayon Misa makuluk na kayo wakanin taga access grace, standing in grace, in peace, in grace, lang yoklan kat na siya. Vingum tirala masigunumungan kumeko flying. This is a gift. Masing yok siya ka din kalam ke. Exodus sabta singalya fosya longol siya. Exodus sabta singalya fosya siya fos longol siya. We Exodus sabta longol ko fos longol me ko rakalan me na pa restriction lan with nga access lan nasin. They had to go through what? Moses and up. Nga we can come anytime. When Jesus torn from top to bottom, fails, you must separate holy of holy to the most holy of place, where the mercy seat is. Mercy seat, the most holy places. Pangalan si makatil from the I preach singan. Then not manas na kemakuluk lalos. Kat access imasingan. Ingen. The masikuluk lang mit ko siya for the last since 2002 singan. 1992 neke 2002 per project singan. Kat somna nake outer court straight to the spirit side of the house. If you got the Old Testament side of the house. If you got the New Covenant, got the most holy of place. Me pasila holy of holy singan tala neke outer court. Li salem lamyan ma singan. Nakiakwaklan gata. In the old covenant, kung approach from the outside to the inside, may supungan somnike sacrificial altar in may lang in kisyakan la. Make sure mangan na fun na kisyakan yak la. Utakyak shangan holy of holy the most holy of holy singan. That's how they approach God in the Old Testament. Prefigure mas may taga phone na ron Jesus Christ. Nakekat nta ke ulang sa siyang kat nta wa ke le man ka Jesus ta ngon man kat ikat la kadin kampoli. Ingena kat nta le taga na lugo when inner side by effect the rest of our life okay new covenant singa ka Jesus ta ngon man kat when Misa ke karta na vida. Naka Jesus ta ngon man kat working from the most holy holy place singan outer court. The mitlas ko siya since 2002, but isus na kang God the outer court, which is very impossible. In other words, one with isus na kang God since then. The reality silang matching. Di natin nga approach it from outer court, holy of holy to the most holy of holy. New covenant singa we are coming from the spiritual side. Pneuma, the most holy of holy. Spirit. Nakat pasila second section siya niyan takani outer court. Tana katina ilya na kemapayalan God. In other words, we're not standing in the grace of God. When en lapsi takla. Kat patimpang misyeng. Itakla lan cashin mo, itakla kalim, itakla kisya si may nakadin kisya na sin broiler. Rom niye, ngaloy na mungumakat kang masyenge siya nga kang impel na kayo wane, kastan ka di kastan nga nila kulu. Masong proy, kulang siyong papa ke, ang nangitang masyenge ito na paesin pa nga proy. Fact, kulon, katlan play siya, fact kulon na siya, insang meka now stop temple siya.
Sige noon ka makataram singing eh. Katatalam mong kuluk. Og at som brønner sin gat fat mo wo. Den play siya. Nga fa kang min kat mit mas na pa msing up, mas na pa. Kesben tamli chi ng long yo sas kwang al purong na. Man. Well, backcraze, if we're standing in the craze, one cutting in like kadilya na ke bakotin lala kikesben lal fungi. Engan in fin trak mai ta ka kyang kadeli ta na access ta ka kyang. It's an eternal thing. It makumesong ne mo it's eternity. We're secure in that. If in pagat nta ke tok shailan God. Secure ke mold mapatpatching ke creation nga fat na pay la kadet mit mas nga fat na pay kadet force ke malan fellen kadet shoot malan fellen when na mo trouble lashing kadet counted na ke malan fellen when kadet tale ke kadet na shit na ma fellen on katli no fon na ma fellen para ta ka in ka shaomi len actually sila man ke wa fellen sing yok na molan mate She'd cham so made at the academy get lines go made. Blessed are the men who does not walk in the counsel of the ungodly. Elte uke guidance land fellowship. Men fellowship men ungodly. Men ungodly fell on the fun ungodly. We to include everyone is for she made up fat mo kat met lokalo. Kat met lokalo ke spend pakotin yok kat elushe our ability to put our faith in Jesus Christ shall justify God in ayen nakataka ilyak standing in grace for siak luong standing in grace kadeta ka na takopen na fable matching it ka Jeremiah chapter 2 lu first 2 like ko sangaw dak kalimi pe availability ka standing crashing tagapagay ipu sapta ko for singalon ko ipu singal for singal yan na long lu ka meto long lis ko slam ngal siye akalmi na available me accessing na sin met na kayo opposite na Old Testament limited o for sigaf mga using akalmi Jeremiah na peche mo siya bel las mos la mana kay wangain siyan met taka na si como siya na siya kitar felt nga kum utyak in the throne of grace got to get standing with the Lord again tamalel damdaling Christ mana shafla bagatas kem siya ma sin na mayokim meta bagatas kem may sang siya assure la kadesum na ye na fin pa pangan kum le wangan tu yen someone yen ma sing na sin mai ta ta kana ke mo le sing ta ko tin yok lan gat ta ka katien na pa langkalan yok lan gat katila fon na run Jesus Christ tang na yok si pa na gadin ta ka faculty ma sing el mata in ka saw li man ka predestination el ta me election ching reprobate doctrines of reprobate ching mit mai tina sila laili ta dari el tina confine mo nga akong el omniscient el ta man kayo shall na lapse he got the whole complete picture from start to end nga akong we're limited na yok siya ka din ta ka naglalal fungising men lal fungising pa ikas na siya katin mata ke me mapayalan kat magain Nakasipa na akalan mi wangan na pa o ye makatili na ke grace nga kat standing legally with God bro me kalam nga taga point kat cast mo lala taga point kat man kat is na masingan for the last how many years finan ko siya nakat taga som na mit inakyo kipen na masingan two ways singan stand kikat oya pe ilya kilalal fungi nine long kalang singye yen ka two way singan ito ka na where we stand kas me where we stand and maka two way kilang kalang singan
usia ka din kalam ka na possession siya ka tu kenge kat ilyak tu we cashman lang ka el security na game kadin de force niya fela pa force nga lipan na tu na nga el tala el secure in pon name Jesus Christ mashaf na siya balash ka nga justification siya secure silia ki got in Jesus Christ kaya online ka din got el sili ka di Wangan magkanta ka, wangan, temi siya, temema kan estla, secure siya nga. Pang-assurance siya, mga kumars ka nga. It's a eternal grace. Pakatang yok lan kat siya nga. Taga, nasken ka even kung taga, nasaman, mol kun malan ka, ta, when a Mary, also matay at the feet of Jesus Christ, di kina kung taga, when a Martha, force ka kin malan fella siya, wangan Wan mapayalan fella ching ma fella ching wan shine castan got magain secretly a connection chingan secure standing in the praise of Jesus Christ in ala kalan gala pabina ke fosat saptal ko foston ngul china ke ton ngul ako ngan kapin saptal ko the greatest chapter in the Bible ko son sapton ko foston ngul ikor Philippi sapta si foson ko luto mo de si fosinga lu akalimina pa we church ka chut long lakos akalimina pa la we are insecure op shilash nge bang fin trak ke glory lan God we are me ipyak lu apangan standing grace nga it's eternal shap ko meta ka mushinga ta man toto ko mema ta shakta in you if you are born again in Jesus Christ get my relay, put your faith in Jesus Christ, justified, got compassion for eternity, got not young, got co-heirs, got sons and daughters na get tokosashin, got justified, legally stand converted, got tila malan fella, got converted, got ikla should be adopted, not la naga akwaklan me tokosashin God. So we are born again, regenerated, justified, has been complete work of Jesus Christ. So our own effort cannot save us, cannot make us right in the Lord. Jesus Christ magana yok chupengan kalmuni masingan. Kaya got justified, converted, adopted ngan, got silia kim daga toksan God. Utasano doctrines of glorification chinga. Masingan wala na siya flash ya. Tasok tangakom in the claims got kind experience kin mga bara walil chim doctrinally in focus na gamit life ni Jews, Gentiles, Christian finan Romanin ay pang mga kalam kamalan ka ato tu na ko kamasinga te or malum you cannot be justified in your own effort any human effort kum ta me eternally me grounded ke ipse me ta pa me peace with God singan makil Jesus Christ ash peace got justified ke mak Jesus lang masyak lua kat ingin ag standing grace kat kulamalla na open glory si mataga ke fos luo pi na ke make or singan pa ta rite na academia akat engan in fin trak ke wala na lan God fostolio academia etie oinge magayna akat oya pe engan in kayo klar Takat ito kayo maorala monfushash. E monfushash orala shike orala finshak. E finshak tia may akmakin mayan longlan God akiya kitari inshiyash kengan madal. Siya utaka na shiyash. Pangan seals yung may ninanagan kalam kela. Ngonlan kat for la put our faith ngonlan pangan may sanction ngonlan kat ilyak indwell in that person. Pangan born again, pangan regeneration siya. Ngon indwell nakataga akostin na kamalan kata sisistan bel na kayo pangan filling up the spirit. So indwelling is different than filling up the spirit. Indwell singan security going. Jesus lang mediwe lum. Eliwe elme el lang na phone na.
past, present, future sin lo man. Tekan me ba, pwede lang kami, tekan me ba kung continue to sin mo. Kung man liyak na pa na kaya completely stop sinning, allow, or malan God in transforming me through the work of God, Holy Spirit. Kung ting 12 ke, me, Holy Spirit, sila ki ke Holy Spirit, magkaya na akong me, kung matawag, shish la, ke, ngon lan God in koma me, lipanin tak shikeni, mol sifang, mol la lipana, tak shikeni, pangan sanctification, pangan transformation sima, we are becoming like Jesus Christ in every aspects of our life. Ngon singan magaya na pa ito ka. Akum ni pataka step na ke step ngan. Me masingan soft. Soy ito ka. Kung kayo kun na ke, you cannot go, if you sang na ke art lo man na insium na, wala na siya bakat ntasan nung ngayon. Kung di kan compare yung market palaking ke mo, siya na ke final glory siya. Mana ke wakat palaking, kaslan kat taga ke Rome saptal ko, fosingalal ko, you cannot compare your trials and tribulation ke mo, siya to the finality glory siya ma. Kat finchak na ke. Kat finchak lalal fung laash ke. Ito ka siya pel soon. Esam calendar siya mat ntasano, tak rapture siya mat ntasano. As we are moving in to meet Jesus Christ in the air, mano siya nga eso me glorified. When again mo yakilan aktolu. Kadasong na kaya makawul siya. Makawul siya ngayon, it's imminent. Kat naging naisik nga. Bakit ntasano, finchak na kaya. Nara, evin ko mo kaya na mga la, at yung nga magkaya na, kat oya pe, inganin kayo, clash. Bakit palakin nga, when katitala, kat legally stand in the grace of God, kat justified, kat untakin lang kalanglan ka, dara, may taka, ukay kat nga, kumet loin na kita na, ekak na nasin kong kalam, may auyal dituten, nage autolu, if instruction means to you. Pangan pakutin lang kalang siya. Wangan na pa yung makuluklal. Ay siya na sum kaya ka nalala. Sige lima siya nga. Pangan kif siya nga. Pangan oye siya mga kumindila. Kayo makatpalang nga ngatla. Fingkum kayo ngatla ni finchak siya na. That's our asmet. That's our direct asmet ka din nila. Ish. Kasing yel na niya kel na fakyak makulukyal. Ilmatang lang. Liye. Shigarta klaja ba fshak sin so pa Jesus Christ. Take kate ta kayo mayorela mong fushash. Mong fushash rola shike rola finsha. We are going through a lot of things in our life as Christians. Makaintel fushash fin fellowship. When fellowship tal sanga na pa ikalam siya. When na Jesus fena la kalamin. Para kalim siya, para may sang siya tagan kasaw mo ya. Para ksambram na mga kung siya nan ka may sinamam tak kikabing ksambram pusapar kurso kay no yan na kayo. Kay mo patagal tar ksambram no pay mo makin lang kalang yoklan ga. Makin pakot yung yoklan ga. Parang am tan siya. Not any effort of liban o make bakit yung yoklan God. Na kaya nga mta, di wala na siya nga, ewan tuwin sa manyan ma siya nga. Dahil kayo yung siya lago. Dahil kaya ka, klik-tik ka. Anywhere you go, kung ako na na kung fact, kayo po malingan, wala na siya nga. Na kaya mga liye, kaya nga for wait nga, wala yung masapware siya, wala yung may siya ka, may yagyan ka, kada sumang kasaw pa nga. May ka pa na siya, for nga, ekan may call lang church. Dali disconnect siya makatash ka ngayon lang Napnas, nga tayo siyang raminak siya dali, may katsum ni kimalan ka ata. We were not standing in the grace. Kati na hinya nag-grace ng God for so long. Whenever kati sa section na closing.
kat matayin lors, kadinan follow, katin niya na pala, kat sifena usi makayo, nga na siya sifena, wang na pa na inelyalas, kat pa sifena pakanak, ilya nga takamtakya, mat na force nas nga aske ilya, make me, kom ng army. If a platoon singan, if a team, if a squad suko, a team, squad, platoon singan alle, look at their leader. Part that disorganized nga. Look at the leader. Mwet, kosay pa lidigat nga. By Jesus Christ from the very beginning. Manin magayin, paitay na kom kasi. Kat tram kan week nga, mat lang o siya nga. Mat siya may moligat la. Taka Misa ka, mat kuluk, mat lakaluk, ungodly people. El pa kadesh lang. When fakyak long lo fasngalyak kalam kat ka take away. What na kanisa la Jesus Christ. Kadesh ta kas one God. Or kat esta matlang o sila nga. Wala nga fa mo mana fusha mo mana tuwa siya bang. Mana iya siya. Naro, kadak loin na wang daw ne wangin mo fusha. Wangin kan siya mataga finsak, wangin finsak pe. A Bible of Amabay, kasi standing in the grace of God, in the justified yaki in the me kat not yang nagatok sa God. Wanan manash man niya. Man katin na molgun. Katin na ita message ko. Man kat sumligi kat. Some in the kaya kat kemasing hope in glory sing kat sumla nagakuklan mo. Napay tagay mawi nga. If you want to boy si long mataga, ikekla na siya nga nga, continue to fact kamalan mo ito, you better sit down. You better sit down. When marik mawi nga, ako klan mo. Ako klan mo. Nga Christmas lang nagawa, man nga liye lang kalan paklan nga kwan ka, keep siya nga bang amawil on a daily basis. Arang aus sang na sin Mwet omlay siya pa na pakantan San Antonio nga proy kun Mwet mga ito lisi pa nga lalaki prayer ministry siya pa katilikas pa na siya nga natala siya siya namta ke sikosok lang yo natikuyak finan ko siya lisi nga som na pa nang continue na lang na kayo nga proy ke mga makuner siya pang maul siya pa task nga when Jesus Christ in mold. When nagawa marala akwak, katugay kusay ni mising yung kat na fon na sa kawil, kat na fon na kuluk, kat na fon na yun na Jesus Christ. Ara, o iya si mga kumin mong fusak na kain, di na kaya finsak na shafla si may tako. Finsak siya makinya te finsak siya nga mayak makin, may long lan God, akiya kitarin siya kengon matal, siya utaka na siya. Sekali siya mga limot, disconnect na mo siya niya. When nga limot fanangon matal asing God, lakan malan God pa, kat po kayo. Utaka na siya ngon matal. Evin utaka na siya ngon matal, malan kat makain na pakataw kayo. Malan kat makain. You can take that to the bank. Basim lagi pa lang. When kat isusta ka ngon man kat, silya ki ngon man kat, ngon lapain kat katinara, masiwas lang kat. Pero na kayo. Ngon man kat lay kesta katinala, this world is fading away. Takastan ga de tuna ko ni tuk mapatpat. Pa e focus point lasing pel na kayo. Pang e foundation si mga tukya. Na siya
siya in the right mind in liek engan glory siya masam kanya liek na pay mol shafla siya intimate themselves and come back to the world. Who can do that? Wait matin ay shusta kang on God. Pass way back. Samsam yung ke Ipru saptayo Ipru singaw. Wait ngan there never was born in the Spirit of God. Serious na pay statement so kung utak nga finshak tiya may akmakin mayan longlan God akiya kitari in shears kengan madan. We are in the throne of grace. Sana utak yak singay. Akum kengan me nganta korek make ungodly stuff. Kom niya nga si mga flokle. January tolu 2016. Ifulan nga isam na kapin 2015, November 2015 nga sumalwe Seattle. Nga en kenar fictional arts and Julia we asom. Tamnal Treskal tikinis Tanya Talchunya Airport. Tangay samla katsum nga kola etawi. Katram kun kachisya daga minsya molya Belgium ko kan litlusya was separated. Natugunan Seattle katakate sokla ne Egypt sumna Jordan sumna Israel. Kaya sumna Israel nga January lentolu 2016 nga sumwi alu siya nga Sidi Lal David basta siya nga fa mo elale kain sum politician siya. Alia glory wala na silang God mail sang na siya nga siya kain tolla wala na siya nga sum na ke malos uncotly fella siya nga uncotly nangalie na siya nga ke oyama metlas ngash kaya na these people will never know who the Holy Spirit is in the first place. Nangat te blame me nga sum na ke project 1992 na ke 2002 siya nga matayin siya pa cherry translation siya nga. Matayin siya pa taipi. Members Marella port siya nga na kaya oya siya nga. In isla section na kluo ke temple siya nga. Ngalal fing mo pa ngayon siya may na kadin nawala nga naman. Even pa yung kadisusta kaya ngan God. Kadat te siya pa flokta na kaya malan fell. When kada forward looking, heavenly bound. When katsisista kaya ngan. Kachuman malan God, mol ki malan God, tana malan God arching kashaw where Jesus Christ is. Jesus was crucified, dead and buried and resurrected on the third day. Akalamima he ascended into heaven and sit at the right hand God Father. Lefaloko, panga may nekat metlal funyo. Funyo na ti panga ma metlasarang. Atal mo cool. Malan fell upon nekmet nga. Nara, kumeta ka na utaka na yung siyas ngan God, you have to question that. Manapay sila ka tolla, pretty mole, kalam lan God, we incense. May kain siya na sin God, nga kaya lain sa siya nga. Paya utaka kaya ngan God, nga fat na paya. Para ko sa online ministry daga. Kaya pakot ninyo klan God, itak kang orator silan may kusayin nga. The first orator lan may kusayin, tako, confine niya mga structure niya kat hindi na pala. Ako lang nakita ko ng lame. Ni metat na. Mana shaft na pagsampram ganyak. Ingin Di may aksak kanyak si pang. Mana shaft na. O plain niya pa natsum. Umawi ni mawi. Ang di siya lang mawi utak yak rapture. Kapag ang matalasin ka, uda ka na shares. Paya ka das ka glory siya ma inanta ka ke mengon man ka nga. Walang divine love siya makat diyan.
Katina kalam kena me creation. Katina. Basta siya nga mga ti kulun na ke or mga fella siya nga. Ngakim ta na preach. January told you 2016 ang long. We, chop offering a pan no Rick Lennon San Antonio nga. Urit ma panang eh. Ang akta kalikiye falls to jasko fall nom siya. Men if nga rin mapakantin, if nga sto siya pakantin, we lom memang yok. Nta moli mga ngayon som find me a job. Orang amta in the budget mauda ka ngan focus na jako kan ka. It's doable. It's very doable. May ngalalad fung na bailangan lan God. Oswaya lagi. Akwa kula na lan God. Ngaki masingin pa focal point ka mulak. Wangan mayok siya. Siya yung faka kastan God. Mol kun med ita kastan God. Mol kun. Tamadan ta ka na ka mol la siya. Naray ketla na shirs kadindela siya tas kan megor fosnong dolu itakta section at luo ke temple siya kat pa temple naray fingat taka na kita si mga trash ke fos me ni megor nga ngon matal si mauta nga we have to question that, critically process that. Proy ke section kat la pay na pay katash ke akwakan God. Uniform, menu, masakawul baka tolla pellash na kaya meeting after meeting in Romang. Agat ito ka mta proy nga utak yak. Even na mil taga may sikyak na sinmet clash ko sa nga. Agad somni kay tausin lo somna. Rapture siya nga itsimenen. If ingon lan kat arsing kat met kusay, malan kat pa kada focus na kaya. Tana floxing pa most important event ingin. Isus na siya lan lema, it was just the beginning. Nakeme crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. Isus na siya lan lema, Emmanuel. That's the start, the beginning of Kiev. Siya tagay ka Genesis 3:15. If in one lang got us artin in shares, got into well, silia kigangan man got, maman kat makay na pa-focus lang. Especially, if in matrupos. Especially, if in matrupos. Even kung much suppose sound doctrines nga pa kami try to push it every day. Inaksyosi mo ito. Hindi mo ito. Ngalan mga tinaysuste kaya ngalan kadara. Kata-kata masakawid bakat we're feeding our people with masakawid. Alam ako naman na kimasing Kung meron na mo. Human effort cannot bring us rightly in front of God. Only the justifier, only the redeemer, only the perfect lamb, Jesus Christ. Magayon na. Pakay no siya. O yes. Ngon God asin siya matalad po niya. Matalad po niya. Genuine believers nga promote malan God at malan fell. We promote predestination siya mga kaya heaven. And at the same time, warning you whether na get me eternal damnation in lake of fire. Para chisel daga me isla rat isla me kashkashakla likigot. Naisam kat nta magat enemy of God. Na nga got justified man got full put our faith in him. Daga naksaflam di singe. Daga got manas in belfall Christ el Misa ke Mwet Koluk. The one on one in Mwet Misa ke Mwet Shuos. The sharp siya Mwet fakain Misa ke siya Mwet siya wo. A God el fakak oyen long lal na shares in mange the Christ el Misa kers.
Kekat met koluk. We are enemies of God. Nakatagal na receiving the divine love. Receiving the divine love. Mga kif siya matagal season. Siya and fella limit yan na get time for more. Season of kif siya it's a 24 hours. It's an ongoing kif. Makumako lang in fact na fella siya lost siya la. Kif siya it's a 24. That's the craze. We're standing in the craze of God, delivering this kif of life. Matagal ke when natin magkaya na sin fella siya na phone. This is the define. Tagal ke guys krig a copy love. A copy love siya never fail. Na siya can none ka. Kat matlukal also Misa gastar. Skille connection siya. EF loved us and forgave us from the very beginning, even before each creation. Enough long siya God. Ela tayo magluklas. Na even kat sisisa kang man God. Ito la, kasi ben bako ng yoklan God, kat uta ka silya ki kang man God, you will never refuse. Sakit, when na siya matakang siya yung taga ilyak na katokasan God. Namni, church class ko siya, refuse some of our people. Napapangan siya mga inan kalam kalaw. Bayan na pala may nga kulyak kalangan man ka. Dalita crazy nga. Dalita na pala. Dalita kay muli katla. Man na kay wakan na manas na kaya. Man na kay wakan na manas na kaya. Man. Mel taga. Kaya siya taga Misa ka matkuluk. El Misa ka matkuluk. Siya matkuluk ka. Liban, Trescal, you name it. And kenar mat na kaywa matkuluk. Fella siya nga, it's uncotly. Na kaya kati susta kaya ngon kat mga Trump kin nga, kati siya phone na to kat fact na med. Inusya mo ito, as many as possible na kaya body of Christ siya. Na if you got to define love siya nga, na well, and get church class siya for, when kastan kat wang nila, kalam siya nga wang nila, kati makayang na siya God for so many years. Na if for, ako ki kusa online ministry ke pelche make pakotin yok man gat kadin nila elta ka Misa ke makuluklar mat nakaywa mat kuluk. We are ungodly people. We need someone Jesus Christ mo kayo makain na pakain muli kat taligi makuluklar siya wangan siya mafela kanyo si masing na church lilo church kusa alam mo, refuse siya ki matoli ni tawil. Katong pastor nga itakle, tatle matrupol, mental, meron tayo meron kuluk. Katong pastor nga, siya na ars ka naman siya nga kuluk, meron tantik na talus nga. Na pwede ka dito na may define love siya nga. Mana pwede sila kat kokasin ngon matal? Kung na mga bayan na naksiwa siya ka tingin na, kastan kat mo kayo na. May siya nga, all scripture is given by inspiration of God. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrines, for reproof, for correction, and for instructions of righteousness. What mga norek? Wangan na pa mga norek for the since 2002. Wangan. Or tafong ng lapsing at tinalone, kaya siya pinpakot ng yoklan ka, delikesta, oratory siya lasing nga ka. Aki apolokas siya again. Ako lang nagkafolok ng lem, ni met patla. Ako lang nagkatakal ng lem, ni met patla. Uy, pang na upe, si pang na yok si pang. Napapa, may kulas na kayo church government, kadinan folok nagkakaklan ka tingin. Correct lang mga si matafong lang era. Man katina, wang matitikat malangkata. May nitakla te pa yung bread sukwa, which stands for Mechijel fact, I'm the bread of life. Itakla mga siya nga.
Itatla kentala. Meshingan chisel fat mo, I'm the light of the world. Itatla. Naragat kufla. In makaing sinasin God, wana pole lakal maker Rome singa luo fossi. Brothers and sisters in Christ, in view of his mercy, offer up your body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. This is your correct service. Kadin me kisyakan niya. Offer up our bodies as a living sacrifice. Pangayalu payelasha. It's a 24 hours. We are standing in the praise of God, in the presence and leadership of God, the Holy Spirit. Kung tikan taga corner ye mo, may sangsinga taga ke tisyan po mo kayo na mo, may sangsinga it's a daily ongoing life, flowing like a living water. Unonin ko singa 24/7. Kung tikan lusung niya mo, kung may sumnalo na singkat, no, you are sabbathing, you are serving to the Lord. Kung may kain siya na singkat, a 24/7, not just limited in that 1 hour span, para katong takin me. Elia, katsifan na pakanak laf nga patak niyang nagyamta. For siya gingen ala, katim tagaman katsong. Apostasy, we are in the state of falling away from the truth of God. Or benching ako la. Ako la si fan na mga akong kanaragadin, ako na natnapay to find love siya. Elda kami siya, kaya matkulok. God no fun na matkulok, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Common Christian for God so loved the world. That's common. Common to humanity. He knows our needs. So he provide that finality. If in shakshin kadin is mo pataka the church ko tayo mo. Dahil di kayo a blood of Jesus come. Blood of Jesus can wipe away the sins of this world. Lakum pusapar peligar. Lakum merit peligar. Lam kurso peligar. Pange craze. Pange bakto nyokwan gat. Masih fun na. That whoever believe. In other words, if you're not believing in what God did through his Son on the cross, come blaspheming the Holy Spirit. Come recheck. Come recheck the ultimate sacrifice of the perfect Lamb. Siya in maganakan the sins of this world. Define love siya nga. When katim takya kukulan God, katim takya kukulan Mwet. Ara, tina offer na si Mwet na kayo. Kestan William, eat more, do siya, Robert Sowell. Siya God. Kagat paminjevin siyak sine. Mange toas lanan, kagat ni Maui. Are we serious? Are we really aligned na gemalan gata? Kakata ako lang nag-floxing. Mana place na katitala me God. Who God is. Mana place na katitala, Jesus Christ is sitting at the right hand of God the Father. He's gonna come back. Mana place na katkapas na kaya. Oh yes, nga. Nganlan God utaka in yes me, according to the scripture. According to the living word of God, we are indwelled by God the Holy Spirit, and at the same time being filling up with the Holy Spirit. So therefore we are being sanctified through the word of God. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. The word of God has been taken away from the scripture. Jesus Jesus eli dakle liki matlas ko sa makero malan Mwet ngon eden na wikat ngon man kat na wikat
if in dinner, Oshoka Kinchio Ma Sham from the Kagalangaum. If in Kagalangaum, you set your get out the way. When it's gonna affect the Liki Shuslanata, Sasha Nakoshain, Dixit Natas. If you come lay minister, she taking she, come then a lay like that section at closing, you better sit out. When come a kiapa la click first natas, Chisel the model la click natas. The model la matnaka. The fin ke in shape of shell long, or yes, matafung lang, come full of narunga. We have to go back to square number one. Square one. Square one chingan to go get man. Jesus Christ mungkin kas mo. Kata aksa fila fosya na kesinga ulcingan intaga usina shish. La living and standing in the presence of God, the Holy Spirit. Katlian again. We are assured. Kat confirmation at the go. Na shish matalal fungiya. That we will not be in the wrath of God. God the man certain like an escape define wrath. Eternal damnation si mataga ke Rome saptal ko singan taga tana. Ke shibin got justified. Chisel liwe kat taliki. Inkanikin Misa. When God put our faith so long as 3:16 said that whoever believes shall not perish but have eternal life. Na yok na tagat akswasyak tarige shal kat fa langyak la liki malatlan God rat final damnation fakyak ngol siya fasal ko lalang furusya kat langyak la liki tagat fin lamayak na singkat ke Misa lan wen natal in belkat matlokalo kyok na ke iwayak la dari kat fa mol ke mol lan loved and forgiven before he even created heaven and earth. Yet, pang nature lang God sing. Na even pa ka dito na pa ka. E pa na nature la kum. Wingan lang ka aning God. Kada metigat tufo kiligi lom siya. Kada proy ni ang okay. La meorik na sik musing love and forgive. When patagay fin shakshin. Nara shukla pelum kun tagamta. Ngo li mo mamay ngo talar mo kumangat tani ke walang maguluklan Jesus Christ. Walang napay. Ayon wakiel kespen a copy love si matako nga kumin share na sin fellow no fon na ke mo lasha. Iwayak lakat mo la. Iwayak lakat ligi rat plankat ligi malat plankat. Kat mo liyak la. Na mekomem ta short len jengan. Mekomem ta rik ngat din malat make hamne kishin siya ka ba mi justa ka ngan ga. Pa ye fako spirit vingum siya ka ngan ga. Fako ngan ga e kalam ke mo lum. Lang siya engan misla mo futa kalang or mawaru pa siya si fena lemfe. Mga ne kalam ke mo lum. Umete shukun sum ta proper. Take advantage of people. Umete ka proy God matching sang kasha tok shalom. Malum in the first place. Na vin pa yung misjusta ka online God kung di me very me important event si may sikyak nga ka rapture siya nga kung may shoot na yung pel na gawain fakat kastan God. Ingay enough. Hindi ka na happen. Kung may one na malum fella siya kung may na shoot na yung malan God pa proclaim niya Paul ingay kadam tayo kaya kusay. Pakusay na ministry siya. As we faithfully go, we're gonna strive to go. We start in Jerusalem, moving toward Judea, Samaria, to the ends of the world. Bange engan si makum di ke lang yak la kum ligi
iwayak la kum nigi Misa mapatpatching. Ara factory again in siyong ko na we kasi hallelujah nga some fact. Matanda ka na kaya glory sin. That's not what happening in Kusal. Mata sa walang sapar in fact gospel sin. Sa na walang reklama mata nakflight mo. Kung pa mi shaving section. Let's get real, Kusal. Let's get back to the real divine love of Jesus Christ. Gift of life. Ganigin mo also go. Aksya fila. At maingin magayin no. Kagadwaya pa inganin God ke lem Lord Jesus Christ. Ke God. Ke siya God is. Inge. May wetari. Final reconciliation. We are made compatible. Like ito ko sa God kasi Jesus Christ and Misa. Siya and Jesus Christ. So therefore what? Let joy. Joy in the Lord. Ingon. Joy in the Lord. Ingon. So if you come liye, mtawag, kat justify, give us that peace. Kat kalya na, we are reconciled. So therefore joy in the Lord. Peace and joy. Part of the God Holy Spirit. Firstly, make our fact mo uta kang online ka din cheers. We have to really think about that. Kadina kan kisensya ki. We need to test the spirit. Wana nga kalam niya. Orator sila Mwet ko sa nga. Nato ko. Alam po ngayon magana pa may classified as orator pa. Man wang na pa magkanda ka. Tayo structure ya from law when tamal tres. Daw siya la. Then siya punchline. Na naman as we got na ni kana proy la line fashi got. You know ilang sila got kada to continue. Second person of the triune God, Jesus Christ, matlangolas. Tres, tarilan klumalak. Yamatay ng Klomalap, lemistiliban, tamlay ki pumuskat meliki lusa singe, ki malutut na yoksima, taka na si kum ka din etala, wangin mga kume, ora insang usimulala singa na si kum, akataya lo manale fanin, taka akataya na si sarle kalim ka din kain, ita finbakat na yun na Washington, mga kumata ilus, ko elya kene pa tipen lagi me sunod masikyak nge nara kaya nga lime ko mga amta financing nge Washington State ngawi pala earthquake sima upemit yun nga mata nga nila masinge pa sunod singe pa upemit masikyak yelime ko starry warning yakat kadinde takana ke enma ftoto na enken kan maftoto nga katakana nga nara ngalip sa nagyakataye laltam lalipa na eldagata na pakalimiyak tari nga aksiwo siyak lagat tari the keyword si malsamsam kunyak ngayon palalalvungi at kula umalap kiwan kula si Fernandin kat nga kesipen takotin ng kat ingin ash access las nag-crazy nga narala ash may kayo kafkada ko pa fasak tolo nag-akos nganda ko akataya na siya skya alayok fin siya kos fin niya nag-akataya lalan payapal si Mael samsam kun nga me samsam kun nagi payapal at full kakataya ki payapal si met tigi masingin nang oskalim ki kataga kalimikali ni kasha ada ki samsam lalan kosma elki kosin loang nagan ba sides lugan mi kortongol dolu ban fosya
Nakita ka sham lal na ke iplan Christmasaan manak kayagat pe. Maki ko sintiye me forseke sham na sin met kola enen na nash accountability sike. Na ke kalem la ka asum kalngayak ke project mo sham kunyak nge 1982 kadetala pasini pastor vinan ko shai matshupo. Naski mot ke maasi matam lipan sham ke kakatita na po ila aksyo siya tarikat kilalal fungi. Naray kisensyak sima elshakat nga kuminali na super flok na kaya pa arikit chon sapta tolu. Kimet sima ita ki masap nga nikotima sil kalos me in kisensyak sinlem. May ka naralane small siya nga. Nga may nga na ki sunot nga alina upen ka taswaya. Kat matya na nga Washington nga kat forek. Insyuk katingin. Kaya tapel sumla ta sikyak pe New Orleans los fakla alepos met plan bel sima metigisonot sila pas silos usikainin oye alunake pinmamet Jamaica mange takatamet matakang katpo katamet ko siya lakat sikyak katalon lutudeng dakanike enkatsunwem singi. Na mangan la sikyak ta ensi man taka na sikkuma pa. Payapal metal si mapang payapal metal misingi nge ki mama itak laliki nge. Ki fakki kastan gata ele usi Mweta. Nangat talila kat pasini mat kalensap pasini mat supumda ki siyaf kal nga luo. Ifo ka siyaf kual nga lalkos, mana yok sisikyak finan ko siya. Amat kol nga tinawila. At a fosyak ko siya kaya. Fin pa katita, mo island eventual bangi. Fin pa katita, mo usasya ka na finan ko siya. Ifo ka fosyak na lapsi, ta sikyak ki siyaf kual nga lalkos, buwangan nawaya sin mat man church nga. Inorani mat nga, katsumnin siya nga, Praile ke mange aitaile yurun church la sa kewa kaino yenge inde sil basikyak. Men kain mange pan erodie fragmentika tinum singenge. Accountability na sin met kola. Katena nawala masingan ki siyaf kwal nga lalkos. Na mana yok fa sa sikyak takani ke 2007 Manekle, matsupusi finandevan siya itaklaliki. Pastoralship lala. When fact mo meratela, merat kuluk. Ngat mali mo siyengin na ki, bisin basta matalik na to, merat kuluk. E fo ka wangan accountability si Maureka, o na ki reklage 2007. E fo kat masa pikanin mange, Akat ito loko niya ma ekin matsupo sumrek mga government. Na sumni ke political arena nga. Matakis yalan matnanan ka administration. The accountability ke mga naksiwas siya mga. Nara ke irelik mama an ke kata fas nga idaklangan liki. Itakla Jehova. Nakatsuk ka din kuflakap na lang in the last 40 years. Met mali sulash ke met kulash nga. Katsulela met nga. Tari na del sumna ke government. E siya karangan sip na din gata. Kasi sam ke pitel ngait laliki tang silan kat na sil, lanlem na sil,
Imo level ok na nag-mainstay lala. May mainstay lala. Level ok as a fisherman. El Willem 44. Lemelotel. Kilusyan yatolu. O level ok lagi manawosin kimasi. Malaranita kyang final exams in na siya. El fail. El lafokin lem. Emel na siya. El fact na siya tamas ten som fact na siya bite. The fact na sila pange. Konfinsong kung fact na siya matamalut-lute. Nal shrella Peter. Manefo, when Peter lafokonol. Eninal and restore ilya. The fact na siya matamalut-lute Peter. Nga som nalikya laliya. Kapan goes. El misya maulyak. Elana siya kaya. Misinge dito. Siya kaya la pasor la finsaksinge. Te siya kaya ana siya sin matrubo finan ko siya. Nekip chairman la siya. Te kaya los. Siya matay kay Jesus Christ. Mga fun na te penga. Nakatngit ang liye la gospel si matako. Fak mo aksyo siya yaktari ko os kilalalfungi. Mr. Euros na singkat ke lem la Jesus Christ. Akat mata orik selective. Kal elal kan tui, elal siyak nakko, elal ka pas na sik, orang akan promotilye. Nangat malila kata siyengin. In the last 40 years, one kapaklash. Met kol na kayo malkiya pa okay papal singa ya. Met malikot. Kati relik mo singa. Kat sam met at kalim ke mo singa. Pa sini mo ordain niya ke mo singa wang in kapay clash mo singa. Mo yun fo organization siya pang. Katara ni church clash organization siya. Kat fin kita lalo lasya. Pie, musinge, somne ke revelation saptalu of astolo lieke. Personality na ke wake church film singe, typify ke revelation lu of astolo. As churches it kosh, siya siyel samsam na siyel John. Fakla lu yan ang asak na siya woke. As kinan ko, nga kung finne uti-utyak lo malu, finlem Jesus el den sewo woken kataluwe. Na wangan ta na shipya. Alright, ngatang le church sardis yan. Nanga mo cemetery si. Mweta mo 44. Ay tala wangan spiritual life kelos. Ngatang le church to ti siya mo. Kumdal fresh na. Apanga church si mail mo. Nga samsam na siwo. Smith di kita ka. Kolok silak nga. Kolok lang lame. Ako la. Nakitakalan lame. Katmat siya daw nga. Apkan siyenri. Nag-siyenri. Katsamsam kun. Som na maui. Sunod siya pataka nga. Katem mas ngo. Insi verfa kaya sunod nga. 2007 ki. Sinakla mo trupo sila Stephen Jack nga ya. Pangan masima, anan doom and gloom siya mataka na uwi. Nga matawi, nga ito. Nga isam ki, furok sisik nga taka ki paipin gofa. Nga isam nga tena nuclear mo of kosrosing e patat. Nga isam mange, very vividly. Nga isam pala nga Preston Seattle, so mange, kat matawi kalun Wednesday. Kaya lalo siya pa, ineltal pa approve yeo, fakat kan fast na mit. Kalme pa, en ko siya pa men, Jerusalem? For katanga misingi. For kala na fok lan ko siya misingi, yokolik siya nga siya. For kasiyaf ko nga lal ko siya, nga naknas na siyan, nakanla siya ma, katambat nga masala. May katash kina po pala island eventual bang
Narakat fragmented ni Mising. Niki mukui ki makatash kenge kat mukui tangyak ki mura. Oh, tala pa isla masse. 2007, masing alupe, kasi naklan mo chuposing sewal tangin lokla. Mwet nakalos le, and devon sak split, ulule. Mesi mwet asyaman ki Christmas kusli supsima, mwet devon sak aro How na kay was super fashak na fall. May supsinga na tawaran ke mulak ko min kasaw. Kinan ka materialism makatash ke system wet nga legalism. Masi mga amdak konek ke met kollas ko siya kat kinaklin yakat. Papa na sikyak ke Christmas tuwani nga. Wat supulas nga intaklem da ke trone in masisi masang na sildal yok. Malan kata kat aksyo siyak latar yun kat. Kasi pinlalal fong ilash. Maki mistle yun kat kilen lash Jesus Christ. Kata alung efak mo kung vinde baptized ke ko kumete wis mo mabatbat. Asya ke payapala. When single fak fosya fakla. Kung vin fak a claim the lag that Jesus Christ il won kulo si fanan din kat. El Misa molyak tukun lentolu. Kung fin lentolek, kung may fabu yes mo. Pasik kaya ke fin saksing Katalong mo kumenan si siyata fa singaul. Pa Mormonism nga lalfong ipeke. Malan Levites pa mangan. Kata si Shek na rek maganim siya may intimidation ki mga taro. Kata sinalong mo kung finwala maklukse, kung taga nakiputsi nga samsam na sin priest sila sile. E baka dito fogil kaya putsi. Katala meralin putsi, kat nakataltal na sil. O kung dinan mga pik, kumalo na kisete, malan matyus pamangan. Kusrem na naki-Judaism. Masi mapol el fakki, ingay pa mo, kataksyo siyak na dari rin God. Kasi pinlalalfongi. Papa na, Paul ilfak na sinmat koren na kasi koren sapta si. Kung kaya ligis, fos singalit ko rin singalal ko mo, ilta takain peptay si mo, ilta takain fakit kipeng mo si, pakatak fashion Medulong lal ko siya fak mo, ask Great Commission si, kuno kan flight si, kaslan ka din fakya kailik. Para eunuch siya, mata really scroll siya, Philippine siya siya kam, kalam kay mamritian, ngay ta fakya, finwan mo takatay. Skili matas kaya ngay. Asmet kol siya faklala, siya uli lalaliya pa. Mo ito ordain niya kimising wangan discipleship work na silos. Tsaka lagi la siya, elala mo kitak siya, elala pik, sukol rela ki, fa-falu siya. Narapangay mama, sikyak mising Ngatan itewan siya, ngamdawe kay yelo dari. Mamalungay rekla, wangan mutle mising When kata ka fact, kat watered down gospel zing. Nga pa kum damit ma kiutya ka. Nara, masi makatakain oku kunene na sinmaita pa. Ako la, nakitakalan lemo. Wangan simadya kancha na nakmanas na sikum ki maguluk katarela. Akalimya ki maktolo bastong lalgush. Masi fan na pang akum kaskaw gengan madal. Na may kaskaw gengan madal. Kat recheck sudah recheck la pa Jesus Christ el Misa vinsaksing. Esak el king akum tako ekin metalal fungisya na ke Paul el vakilo koren lime ko singalit kos ma matal wangan le masasel matawek na el silya ngan matal singin ngako. Also akum ta asyun katata. Nara malutut lasha tako
Puoleli kestellä tasilal nge. Kisapta siinä kelemillä siellä. Elpa chief prosecutor sima. Takain kalye Mweta. Usnyakin la luttu til kamelel. Mwet na kalim. Si. Alta kam guguin Mwet los. Na kingasam ke Mwet los nge. Katasi uos ja fulujakki. Sham makattakaken. Te pange makateljake. In fakya klemasi uos paia. Mayen oye se kataske ko shaima. Rat kufla kapeka. Kat ANC. Kat wiwi Mwet. Fakket Deuteronomy mo kat finaramang ko shaila matastigi mapayi masuwas mgugulashanan metlalfon. Nara masinga kom eninen loang na kishamsham lat bola pa. Elmaileta the resurrected Christ. Pange masima yokshipe meta. Common denominator si mailta ka inakalamin si metlalfon ni Rome. Pange masimalta kan shamsham kaya. Elde na may kinin kan fakak kaya. Napa ora ke kat findi na kay kasa silal. Yasaptal me kos ngayon mo. Elrek mo yung kasi nga therefore. Mayne fo. Kumpinsam na kisapta kos na. Pole lakkalam yan na sinmat. Nakayo may kinmat kuluka. May lam kum choose ka Gentiles. Kataksi wa siyak na dari kalalalfungi. Para rumtawag kikasi nga therefore. Insang rela. Argument sila nga inta ko inkala men if siya mo na siyam siya nga rumpa karang film siya nga kipel siya siyam nga nara philosopher lawyer scholars nga gawa pa finan room bel siya nga ngata ni merke limet White House nga kum kapsya na ke ang ngata na kipel siya nga wangan internet ma or simulata. Narela kalimila, we have peace with God. If because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Nakisipesingan, ash kapash na wuwusilelash. Kapashingan nara, ash mistelash rin God. Kalme pa hostilities ma kirat matkuluke, wangan le, makishake Jesus Christ. Nara wangin la makuluk ma kosrela relationship singa yorol. Patamol lipan il tagakata yake. Nataka na sikum nga kuminitola. We have hexes kasi ben lalalfungi naki kalang lala. Nara we have right standing with God misingi. Nga kuloki malutut. Matakay na kayo wakiman lalfungi singi. Shine lalfungi lan Jesus Christ. Sa Mr. Snowma sa mikuya finan ko siya. Namasing kami nan kakaya pa. Yang ngaw somla, katenam tayo siya wo. Mayen, ka-treaty malan kata, anen organization siya. Kasi lang kaya nga taga-fact, organism siya pa nga man Jesus Christ il mold. Kapag nga kuminita na mamol siya nga kay Jesus Christ nga kumvin lalal fung ilapay ilta ka misya mold yak. Katawan na matsimasip siya yung siya makalimia nga isam kumin paradise. Elten na wiyalun Wednesday. Elden unia biksa ko nagi aksaf. Ilalal fungin sharap siya. Pinash makum shem lagi makum bangon makum dekain uyes mode siya nga Christ laksi wasikat na tayo kasalgi. Paano masing akum nash ke bakatin lalal fungi. Wangan lalal fungi plus. Wangan Jesus Christ plus. Lalal fungi mo kay fun na siya kay el siya mataka. Nara oya siya ash anticipation sila kom kay saflalan fela. Nabayang nga akwutla siya kadita tarila. Ingan mapatpat
patako ke akostin na gimalan gata. Manilikia tari. Ngan matallal. Nekla art plasha kilangsi. God bless you all. Te aksafye ke bright arak tanga nakilin ko was matakoan. Metigat kalia. Kulo malap ke ashtan met na kaywa. Eki faka klo was mash. Ngayon akay kat kasi. Mwasi kataga na kaya ngay. Confin mat wiwisya usi Nara wiwisya uluman ba. Confin nakilin lamat kol siya uluman. El rela na siya. Tap me on the shoulder. Faka kumarang kumat kol siya. Ifaka nga itama masing ifaka nga kipapala kumkukuyangan. Edification. Bayan nga nakilin tagalusan. Klamalap. Nakilin si Wers nga tagapel na kaywa. Dahil genye Charlie klamalap kiyastuman. Klamalap. Dahil Lisiana. Aklin tagalamoklo. Baki. Fasibe mamsugak nga Revelation luotolo. Na kumpinsong ba nagi Revelation sapta luotolo. Kume Lina yokkasinge elsia she lelalendipsha. Lomalap ki tagabe loman damle Lambert Jackson. Damdal dalbe Welbecker. Mabangon gos damdal damle in Christ. Nemar stilak lomalap pe kitagaluman. Anakilin be amen singain kaksigin gat. MSCP akay kumbe ki mama classmates silak na nashkena lamalap ki ashto mintaga wigat ki malutuda wipe dignisi wiashnge inisianak lamalap tikin ballin from Lanai kaksigin gat kita kaluman be tamdalisina Albert lamalap mataga ki akatayan na fanan silal damlalipa na. Les magaya na duwa pa na siyum. Nasi chingi pa mataga yung damdali siya na Albert kulamalap. Tignis sakluk. Bernie Abraham kulamalap kita kaluman damlel. An akilin pa faksilum lang damdali siya na Takay sa ben me bari 10 walk of a day glamalap ba kita kaluman tuwo wikos akflatjag glamalap akilen kung betari namarstila damdal fulain glamalap ba kiaslom from Lanai kacham mwet kaligiya pa siya alepos nangatilokonilia men malshamram kaya siya nalki malshamram kaya. Napangagata orek malal elsya kulukla na mayata ko insigain convolute diya mama sikya ko. Nara mamet kol siya nga nandilokon niya masingan hindi fash. Dahil kenye salog lamalap to open assume Tamalicio from Sacramento aglanal dahil kenye pe Dengan fak pegulo malap national dan ngom to gopen na wikat. Tamdal be O.C. Thompson duwa malap pe kita kaloman katagalen kom bel na kaywa. Tamlel kyan Jack, God is good. KJ malap kita kaloman tamlel. Tamlel si wiyak nge bam dali tiya ke kastan ka ta bel na lois. Kingam dali ke kulo ke ashtoman tamlel kyan. Tamdal Marlina Finbea duo Glomalap kudel die Finbea singen got feel like home Glomalap Kim Nena Charlie amen Glomalap pe kita kaluman we kumyang Suratni from Alaska Amlel Stinson Wakuk duo Glokaksin got kimulash Mr. Chartler Sikra Baingom Tamlel Tamdal Ruth Charlie Oyepe from Kona Tamdal Micho Netlik Tamdal Lambert Jackson
Tamdal genye. Kulo malap na siwas na kayo matakaan. Manila aspe matagawi ka tiyang. Well, kulo malap. LCS Stevenson ida kaksigin lemkat kulo malap. Merry Christmas from Yaiko Asan. Kulo malap na siwas na kayo mawikat taga nagipesi ngayon. Kaya malutut na asmisingyan deko in malutut na siya. Anaki faksima to lagi papala. Sang nasil siya malal siyan. Sang nasin kat malan katan. Kat tekan serve to master. Apa nangara manakiwa katara vale misingi vale kadin kain dikie kat papa tomarsin ka as a priority. Oral tu ang ala na kambar ang dalik. Sikingan praile metiging saplak ni funtika. Apa nangara with that nga kuminta ni praile fat fashilik. Na ulit na tamlalipan kaliya ki proy na fa me katsang school ni kaliya ki inanaw ni kinakat fashion ito di proy kat wedok lagi pe singi kat papatamas in shilpen na fakulo ki kataka experience presence lom ki maulasha na fa kya maulasha kumshak na kat si masisis laki lang si kalang pakotin loman na siyaskat ne kinmet kuluk. Asi fena in bel na lössi. At je färski malang silom. Ja kun musia o jesi na sik. Ingan förlagen jämme na jurum. At kaksakin gum kemet tutiwa wala skel damle lipan. Siya utjak na kiklansa po misingi. Kipelfal. Kulo malap kilutiwa walal na siyash. Kat nagaywain kainis. In kasha kat pekaywa. Kat kisha assume ke fashili klasha kat papa. Kuminak kaya kat. Pakantin matakain kisangkat. Pakantin matakain akfos sikat yak. Pakantin pero yesaya kat kain kinak fashi. Talela kat inasmak kikaslom. Kisaw kasapta. Singolon kor fasya kalemila. Finality ki malaki Washington. Anak manas na siya kimakluklas kat papa. Kulo malap ki wun na doom siya taga aksiko siya kikatle. Aksiko siya katayin. Yamutom kilal fungilas. Ki fashili klasya. Katsiman gandan proy. Kumindishing katyak lagi elya masikya kingi. Katakilin la. Stress rehearsal bangi. Maingi sülpe na usia na sheshkatin sülpe kinsay mo lasha. Lesson learned ki masikya kingi kat papa. Munak manas na shesh pakodan na shesh kat Mwet, Western Washington ki masikya kingi. In pangon kat kadin fulok na yurum. Ki forsknya lalash. Ki tangin siyesh. E ki mana kayo ma katorada sa falye mo tom naknas na shesh ken. Kanske på ett weird state na gawa siya yan siya kushay kafin fell na fond. Leila ma kad akfashia met kol na gawa inkain pando ko kat inkain syukkom. Kaslom daga inakes maganya met kol na gawa inkan liyan katin mas met siya na vinena elo siya shiksin malik. Panang chilba na pray na siyum in kasha met kollas na kayo. Tepat lebel. Kadin ka na estansya fulet lash. In siya fuleng lash na gikat. Akadin fulok na gimapay si waslom. Kulo malap la kung si chance sila. Singi kadin ka nak si wasikat le. Met tigi kat tulay yatom. Kulo malap na siyumkat papa. Gawin kulo si fun na natum. Katalal fungila pa Jesus Christ when kulo si fanantum taga Misa tukun nendolo el maulyak so agashirum kat fak maingi in kay nakay lal fungilas na kayo la pange masi fan na makadenin na in aksyo si kadin siya mo mapatpan kayne elata kalang pakaten lo sisin silang ng dalamin wikat karingan kat amen.
Lomalap, bela pange, at siya flagil di lasyo. Sang na unsa kung an alalal, as maganya kat la bela sama, kadin kain. In paradise, in circle long lên la lên.